akanyamaga sambo beke mono kaithendo gochikurusia kabesa akwo onye ngwasoa koruta bono iga Murandia 11 ikifunge kemo Murandia 11 ikifunge kemo na kigose goteba egoteba yes nikegoteba eterie ndagera yao igoro y'ekinyanja eterie ndage kanya kuruta kabesa gochia sigete eterie ndagera yao igoro araria ase nyanja kana kuruta ebono na nyuma ya matuka amange lilikuwa gotiro gotumbaga nonyore kiokoria kana kugacha kanto gake plan for your success boyo na bata gokonye merio na bata gokonye na kogotwerwe chaime plan for your success ngana abana okorigeri mbaka bana chandike to barigerie na kana kwerigerie chochote chaweza kutokea first things first tiga kogota uchakobe pega para nande no mukristo mokonkwarenge tiga morandi igonga ebinto byeritangani byeritangani omotegereri ebinto byeritangani tobikore asoko moimokeri nyasaye ka toire na intwe twane kinya kana twaseseni gotoseseni abande. Amina. Wow. Atebanga kana koruta. Wasona. Kana kobeka. Kana koriya gasaro. Kana kobeke binto osia binto mbikortigendo ki. Binto mbiribu ya gojosia kana kobeka. Maete okaka musimegete meteroche. Naende kokuna koruta ekonye kole moyo. Pakakamole mugajete mete okotangana abana ngajere tutogora zati. Okajete mete menge otange mete ne yabana. Ona mukore bali skuru bakokole. Ekara bakokolire emeteria ya maso bakorege ntoki. Murandi na aranchungu itangaze. Naendo mentengo. Biyamano Omorandia asili bageli inkoro kwa opolisi FNC Nyachae na inche ngorutande linganaike asele senili tukolia lero moinyole ne kirenga gito niga gotebanga kweroberia asokonyora obobui eleseni ya lero kale gotwanselia somosae omosae ekera kidire abeiro omonto monene liga kotware biregererie vinge orengererira na kingonyora pipo na kingo bekegesa na kingo koranya orengombe gosemboliska ya gwatware biregererie vinge nana kia gochikwegendereri gochimotwe elinda abo musae ole stable osubwe nyarete osubwe tenenerete lakini Biblia ngotoere efomira yokobo omubui amangana ini yale seketabu kia Matayo elitwa someru no Morandia isana na meme ekebungo kia 33 niye gotebanga litangani tigairorere kumuranje korege litangani rigoboro tubanya sa na oboronge bwaye ebintu byonse na momenterwe eine siri yokobo mubui ondo wese okorige oboro tubanya sa doboronge bwaye oyo osoira asenjerengia yokonyora obubui encherengia igabuno enga koya maganos iroka bono ntwate biri abo igoro yo musombo Nyasaye okorku Yakobo momo mayete enga kiye iga ekara ko merana na Nyasaye ngoto male ngo kurusobo kwanya enkia kodire kwanya uri mumuro mwabo mwando orali no mumuro oli omwabo twalire keriri andara bara moite ngira kamatena tamago jisito kago tamba obo tukubolia asabegete lige naga ali agatolera
Nyasaye akamorokia maroro akarora abamaraika bakare guturumbuka engasi entambe ekunetense egakunira iguru akara abande baguturumbuka abande bagutira akarata buboka omusombo Nyasaye okoroku Yakobo akarachekina amagana ini ya sekitabu kilikia omochakano 28 osoma guchagera fungu la 20 mpaka 22 akanachekina iga Nyasaye karankonya iga sinkogenda. Please one of you read oyo masome iga uno uko soma elinde kwan igu buna ukwara tigasoma singe njo chingaki Yakobo akanachaiga agateba Nyasaye kara abamo na inchi andende asorogendo rwane na konge ndagera ndi angene chianga ndabeke na nje kinda irane asomolembe gocha senka ya tatone Nyasaye nabe tatone nabo manene bwa one na nche ligende liga nabe kira iga kobo busaidi ndibe nyumba ya Nyasaye na sekira linga kira kliara aseseni na kyo ekene nimorwere nsemo ya 10 iwa Yakobo akaraja jijirevere akaraja kemoika agatewana nabe kere na rosali Nyasaye asara asasimerwe na rosinge sasimero nabe kase ebingwaso birarwerwe na indense amende yakabera akanacha buno muteneneri akaraja sibirengere bya yagatebanga nimurwere Nyasaye ensemo ya 10 iwa asokuanga mokugoka asogotebo kugoka Nyasaye akanacha gotara na Yakobo Nyasaye aganja kopatira na Yakobo rara lili Yakobo agoikasege tsimakelia Nyasaye mara moja pa akamorokia umukungu osomo sae twate bankoligiaro nkoligiale people akaro gwakine tolikoligi people akara igete galia bongi na rome ingo Nyasaye morogeti ngoli mwaso wade Nyasaye morogeti akamoro kiriocho mara moja na cha lejo na jitaka umurugi ebada igo akaro omosombo Nyasaye omosaye akaro kwa na chirebuya kwa na chire komokore Nyasaye kemoika ekaro kwa na chire kobo muteneneri bwekene yes Nyasaye niga koros chinjere chao niga kubeke bintu bya straight igo abaminto put the first things first. Yes. May God bless you. Wow, thank you so much. Litukuli kubwatia sante gaita dokumenta lituko liya Jumatatu ekatoka litukuli Jumatatu yorule sembeo mulisi atebirenga Yakobo medafao Yakobo akarira awatebanga korange ekingolia korange chiangangobeka korange kingawiya surely God you shall be my God awatebanga korange binte byonse Nyasaye nobegentoki Nyasaye bakungura basacha mwaziseniwe Nyasaye okoire sati utabwate sati Nyasaye utakwa Nyasaye soma bwao Yakobo egarosoma egitabu ya Genesis 32 chimoinalia akayenelie Esau ebintu biria byonse adisabiti ko karagendoki komoa mandi yangi wasomete muno yakobeke birole mwanjo mategera yakobeke birole muna muruchi yes asante simanda mutima yesi ile na cyokuru kwa chingikira sembe yinyorana nigo tegerete radio vuna 2.0 FM na bago tunyara wetera sumutanda www.radiovuna.co.ke nigo nambona bari radio vuna 2.0 FM amoneti mu emboga igabeni amenya timanda mu aselita na cyokuru kwa aselieta ngoro kwa Florence Ontita korwa Mokobokobo Central na ekero twarigerere tirese ni bina baminto batekire korigereria nigo yale gotebanga kobango moroberio bwobobui ekero kobango moroberi bwobobui nigo ranyoro moroberi bwobobui wetera asogo sisenya okuya wetera asogo kore emirimo
ekero ogokora emeremo goikonyora ogoseseniwa ekiagera kende gionsi okobanga gwetera ase ogokora emeremo tari okogwa nigo ogokobanga gokora emeremo ase kende gionsi erinde onyora obobuya abana ba Nyasaye. Ekero Nyasaye oito tokorigereria omoroberi bw'obotongi bwa Nyasaye. Nyasaye niga atongete omwanya banto akaba omoroberi bw'obobui wetera ase okoba omogondo Eden. Ekero abaete omogondo Eden niga abaete erinde banyare koba bagokora emeremo goetera ase ritunda riria anyarete koba gakoba erinde banyare koba bakoroseria omogondo oria amatunda arenga ororo akababeka ase omoroberi bw'obobui barabuboka bagancha kogwa ekiagera nabaete ogochora ng'a kamorari ritunda eri ogokuna mokwe kamora anyare koba mogorieri timokonyara koba mogokwa lakini bagachora boka bono tibachora omoroberio bwokonyara koba boko babwi lakini baadaye asenge Nyasaye itaro umunyamabera naende nabarosereti omoroberio bwogotoreka nikinare konyara kobango kwana asetore inkeringa emeroberio yobobui gwetera semere moto konyara koba togokora tigakira omonto anyare koba gakobanga erinda anyare koba gagoseseniwa gwetera semeroberio gosemere makonyara koba kagokora morandi oyo rugaiga korwa radio funa nigare gototebinga abagaka abaibori ekero konyara koba kogosomia omwana nigosemere tingo omwana yingo tambuka re kerasi eke gochiase kerasi kende oyinoro konyara koba gokoranga obo buimborororo na kende gyosi okonyara koba gogokora buno omwana Nyasaye beko moroberio wokonyara koba gokoba omobui inkinare konyara koba ngokwana korwa segetabu kyo morandi isato ebibungo 10 toiwango mune konyara koba kegototebyo omorandi akianda ebibungo 10 sole keto kende gionsi okoboko kwao koranyare koba kogokora kento kende gionsi okoboko kwao koranyare kogokora gekore ne chinguru chao chonsi abana ba Nyasaye ekiagera wasa abakure asora agende meremende tekayo abana ba Nyasaye osokorengereria ngokayo osechisemi osobongai abana ba Nyasaye asoko boko kwao kurambari gokoremere mase tinga kiechiga kora no bongai na chinguru chao chonsi ekiagera bwango igango karatoreki bwango ngokutore asari tukoria igoro asaba cheta matanga bari mwachere tabatanga mbaiwete mbamanyete ngambakwe lakini aya moyo nkwamanyete ngano koreki ingano nyare koba kogokwa bana ba Nyasaye kerotore moyo tigatokore nechinguru chosi tomanyete ngobo buinto koreki ntonyore seseni waserie tali ya Yesu tobugetiga Pio Box Family Life alituko tokogenda mwancho motegereri nilitukolia chumaine ekero morandia orobosi atebirenga kende gionse okobogo kwao koranyare ogekore ngaki ogekore ne chinguru asengencho ekero ralimie birobu gasega ordiendo ki tekayo mukungu mosacha chinga kina cheche ogokore gasi egasi Nyasaye akobekire elindogere abanga sekenyoro bagenderere kuna naye wakore ntoki kwagerere Molisia ne kyotara tenaiga etangase bono yes sante tuyatebile tane kyakuru kwa litangani biamono sana litalia nengoro kwa Molisia kurio makutu kurwa se kanisa ya Mukoko Center lakini de soto skuli ya Jordan igombi biamono sana asere seni chingakie chiga na jita tikulio lie nseme gatebanga engaki yo konyora sengakiyo
yokogesa yoseminga kiyo gokora emirimo orakitibu gokora emirimo buna omwana Nyasaye gose buna omonto otokorio rire twatebu ng'a ekero omonto ore buya omonto achire esukuru akorire esukuru achire nokora chona university akorire gotwara emiaka bono agokora emirimo are buya akorigia akore gento ki anyore totong'e kero omonto agokora emirimo buya atanyare gokunya gobeka bitamero binde binge abwate emiaka ng'a 40 totanga gwakora esukuru gwakora university gwakora college gwate emiaka 25 nano gwate emiaka 40 ogokora emirimo otarinya gotagose kwarosire lakini ogwetani abo ngioko kwarosire torikonya gokora emirimo buya igo twate ching'aki buna echiga emiaka 40 gwakora esukuru ono kokorigia emirimo okora emirimo enere engaki okwebanga nere engaki kwanyoma kwanyona obwate omonto kwanyorera abana korenda kwanyora notagete kobeka gento kenda ande iga ogoreke ginga osokore gento gete oinwe ase gete emiaka enere ibone ere kabire iyo ase emiaka iga abantu abankonya bare challenge ene sana enere engaki omonto anyorera abana otagete abakini otagete abarende biya baire esukuru basome enere engaki omonto anyorera abantu abwate family yaye akanyora urere ngoje gorenka ngakiene ngoikere besa yara akoranaki yara abora enere ngaki ere nkong lakini Nyasaye ngotwara enchera unangaki tugente koroberia erinde ngaki ikere goika twatokotore naki tora babui twatokotore abantu tora babui enere ngaki omuntu atwarira abana babeire omwando asibuwa yabona nera atanga ninkote gento nimbwata abantu lakini abantu aba nakiako barenda nakiako baki enere ngitoka ngwanda kuhanje family yawo mono osoma to kitabu kilia 1 Timothy 5:8 Biblia wote baiga tabango onyo muntu takurenda bara bamwabo mono bali benyomba yaye okanire okwegena na no mube kubwa oyotegeneti mbia mono sana ya tebire onyo muntu takurenda abamwabo mono abenka yaye ime omuntu ingakiare yaro mo bimono engakina batebire myake yiga ora twakora emirimo ino bando kurenda none enka yawo abantu abanaki abantu babebiya enende ngakiwanda okora omokia tosoma etabu kia Proverbs 14:23 okora omokia toikaranse bosaigo soma bono ng'u ng'ebitoki nibyo konyorekana korwa ase emirimo ende yonsi ebitoki nibikonyorekana korwa ase emirimo ende yonsi korende ogokwana amang'ana amasa okoniga bogokorenta okoremerwa mbuya mono sana enere ngakiure twatanga abantu bari pisi tari ngakiure nyogo kwaga kamang'ana bosaiga enere omonto are occupied n'emirimo ara ase emirimo arendete bwate familia akorageria abwate abana kure esukuru abwate ebinto agokora igo roberie ngaki eye emiaka eye 40 obwate ore active ore buya ase emirimo ore buya ase obogima bwago okora omokia na mono Nyasaye asoime ase omokia oyo ekero nokora omokia onye Nyasaye teri amo naye ngaki okoba ebinto byago mbosa igo ase abaigori abantu abane mulimo bwate abane ngaki bune eyo chinka nari wantu koranga abana bawo ngotyokera bare Nyasaye enka yangu tyokera Nyasaye abantu bawe embe Nyasaye nkugusero erinde enka yago chimotwekare naki echikobengia ine enka kiye wantu kurenda sana orenga abana bawo bamanye sana Nyasaye obwamate bwawo na Nyasaye mbiya bole nabana bawo mbiya bale negento kende ene ngaki wantu kubunisa abana bawo bakore emirimo tari ngaki okorara busa nari ko bunisa emirimo menga nyona kende bakorya ngaki gotoka igotoka gwetera kore gento omokyo monene eger nabo banga kuchimotu bamenga kendi gyose bakonyora gekonyora kana gwetera kormo omokyo nande boigo enere ngiko somia abana bawo obakise michingia egere
egere mambi wo kibya na abaja okolenda. Yes. Ndio kuplan kuchimotunga ki abana ko babeka bya mambi wo kibya nyore mbiyande bwana. Igombya mona se esini yaboniga toro beli bya nakitokolenda chinga chito na kimungu chimotutugo twara wobui wetera so mwana nyasawe ito. Mbya mona so kontegera. Thank you. Timothy reganiwe mwari mwani regani. Ande abantu mbale bali okonyora twasomire gegana wentulinde abantu benyomba yawo. Ubaye usokole nka yawo ere nka ye Kristo. Waigo onyari konyara kubako konyina abana bawo ubaye kisemi chingiya. Kisemi chingiya naende wigiri abana bawo batwara omwe bokole mirimo bono nkuboliga. Abayibuli mbalega usasoro nguru turo gusibale bategerete bego motegero radio fona 2.0 FM. Andi tutali gosomia abana baito twabatega gukiabo. Tutali korokereria abana baitegasi asinchire ndonge ali bagwenerete gukora. Igo engeri ya itontwe nereri. Bali tutali korokereria abana baitegasi. Bali tutali kwiro gosomia abana baito tubatigete bachandegete. Kwana koyubeni na bale bakogenda bagigosomije family chinde chingaho batega otiga gosomi mwaye kwana koigwa atigete mwaye chandegete lakini mwabanda akoraki mwabanda gosomia okonyora no wale kini na umuntu yere erenga yakubekwa ngiye kumobera. Yes tega uikogese keliogo simeka unogo chanda abande benyomba yaino na eno cha kuchandwa boigo ekikero nkelinga koramaya kokwanyoria no ene meremo ya serikali mamo mino na masakwa kare guteraka ene gasi ogutere taoni toliri chara koranche ke gasi kwanyorire tiga abantu bagokere gasi yao nganyare bo minto ekene na karasi gete nyare bo minto ekene na kara America ombuno minto kachire yani ombura ogochigwaka nane simiyoka. Yes. Abantu baranga ekeno gotoleka gwechibesa gwachiro mochioyo. Yani abantu banya koigubuya banya kwareka ncherore yani bako na kwareka monyina no etabwate ominyokira kabuche elio kabeirwa kanyama. The aninias. Igonga emiakeye agacha no ena kanyumba mapema. Sure. Tiganga kero gwa tumbagire nali bono gocha gosabe kenyoroge kwa gachire ichara bosa erobelie mapema osa mora onye miaka ya engire nyuama mapema tiga gocha konyuama kero kwa rosire no mwana mo gocha koiborombu na igarosete yakogera mwansi babere mokorete kieke emorosete kore meremo engakinere goika ngabono 65 years na lyo kale kominyoka kabisa neri kobokobo ekobichikiro ibere kabuti chikiro isano ebikoro to chikiro 10 ngasi kiora chokore kogo ikegasi ali okoraro botuko bogima no bori gwindi baibete to komanya. Okay. Kore meremo kokorete kieke kochinguru chiro retirement age numbers 825. Okay. Numbers 825. Nero mwenchi moteli yigore kitabu kyomubaro. Numbers 8 verses 25. Engakinere ya kiregento. Emiaka nero taike otabikore biryota keire gokora bono iga. Numbers 8 ego teba igo morani. Ekero wakorire emyaka 50. Ono no kore emyaka 50. Batige batimoke korwa sememo elia. Ora nje timoke tigakona kwamera nabasaye gasi abasaye batakeire gokora nero bono nayo ominyogete. Ngabono mbuna kwagotire ominyogete gochibwa goinga nkomentore meremo. Kero kwarenge meremo ikigwa korete. Barabo mbabeneli bagali okonya bali bamwabo. Okay. Bale abakoleri asema y'umusangerekano igenchirende nelinga ki abaka bali mu jimbujo mwalimu gwali taite bana. Onye myaka yaikire gwara sire kuru asemeremo karatigera ababake bakore gentoki. Na abaro bali baga banyole chinga kyo inga kibugu yateba.
bagaka muno mulisia na gutena gochega na kwa comment kana gochega ka abasali baga baba barai mubasemie. Wow, thank you kitoganda buseseli tukuli kubwatia earning ears ayebuna ben amo na no mulisi gaiga amo na no muswati gaiga nimetena andi na bewika enga kigiti kwanyora wasomiria abana ngakitole asinga mieke yokonyore ngeria kwanyora wasomiria abana lakini bana abo osometia abana 8 osometia abana kianda lakini abana bakianda basi go sira yabuno moibuli tete beiga mwancho motereri wego amono mukrista sekanise yega ya mukobokobo centres die church omoibuli ni garo yiwo montoyo mo manyanga aye otabona ni gotora bana mwete bono Johnny gaiga Johnny ogo itarago rumuga kesuti na abono bugi gaiga Johnny tarago rumuga ke bikoroto kwani njeweka ngona kumugora njeweka njeweka na ibuli apana omoibuli ni garo yiwo montoyo mo weka ayabona gwa kineti waye weka tako na gusigana ni nyatane kinyarebe tarakora biri kwa sisi nego biri kwa nyorire konyo moibulio tako na batana njibika ngomokonye leke rubuli akuru monto mana gutena matango teba abu wansamba amokonyete abu ba mutigite gukiga bwintonke yo bakorete tete ngo tebiga ekerongo konyo moibuli asemi akeye na eka ekero gukina kwa gotire na abana babo bari wakinetie engere liba konyora na ayo bogo ningo bagugusira wasuka busuko yendera kumenye emyaka emenge kiri okora senseye na ayo bogo utalipo vile vile ya wana muralia ombuna oyo mulisia Gibson Ondita oyo masawa school superintendent we kanisa nanje na okire na ende gote na senjo comment yereseni igoro yege ndoko kunga working with integrity wakole mirimo na maskani gosenesco ere sentu akwane gubwatira niyo ebatu omwalimu ngo atwaro kinga twegeria abana baito wanche mirimo to teach our children to appreciate willingly to work nekere banje gukora mirimo willingly nyana ase mirimo bagokora mbago sugumwa balimu abakora emirimo gose balimu apura bakora emirimo mono balitole emirimo akero kolika for a promotion. There was a time when I applied for a promotion ngana to my teacher and he carry a recommendation for a promotion akamanya kundikere a recommendation entambe lakini egento kama giyoka ligete gegas o asina yo 40 interview baka bolinga na bero maina ngabuna kwali kuna boliga yekorega ndikere tenga is able to work without supervision igo nenge ndona kwa nenge nginga ki no le bokore meremo without supervision is what could make our children work without being supervised by training them korubono igo ngabuna abayiboli ndobwate echukumu yogo turenia bakore meremo ba Kenya mambia toturenia bakore meremo be kanisa mambia na toturenia bakore meremo be science bono igo as we train our children kuna toko batureni ba manyenya sai tobatureni ba ende mugondo tobatureni ba manya wanje meremo yabo na banje kubange meremo yabo buna twachakere sininga planning for success igonga anything toko training abana baitu onye renyomo totureni abana baitu how to be successful in their marriages totureni abana baitu una bago successful in their places of work totureni abana baitu una bago successful even in their homes and even in the community una bago socialize na abantu bande bone ndona kwa nje point na nje mwatena ya mayoka gokora gasi na integrity ego kurwa seketabu kia Proverbs 22 verse 1 nindanya go somerwe ego kuotiga arieta ligi yandita kire go sanerwa kubwa chisene nwa chechingondi arieta ligi ya ndita kire go sanerwa igo buna abakori emeremo abana nyasaye tigatwanje go sanerwa arieta ligi ya bo te otenju kurwa bisi oirugalisa gwagade myaka bere gwatumwa migori emyaka 3 Mombasa emyaka 3 because toli konyara gwanjwa asemeremo igo oleki omolandi olekerecha yani nyo ane nintwali balimu esukuru omwaka yomo omwaka onderia gogoikeria ate baba ibuli babe kamato gogoikeria babunga so einembwa abananya sai buno mu Kristo otabwana ati kotwara buno mu Kristo anya no akaunta nje sabu yao digo monene wagocha
otebanga nyare bere sabi yani ndego audit obeke signature because you know what you have done you work with integrity na maskani on speed na kiako biatanga elieta ligia lisaneru kuliko chisenu chechi ngondi abantu obere na ku example ba korete merememia umotanga ni Jacob lilia ali ase Misiri akairwa bweta chiri korukwa is it Jacob sorry no Jacob ale orapan in Jacob no orapan Jacob gako ndo orapani igako wemere moyo kuri singondi charaban buna dio muri nya jatu rokinga Jacob liako ndarocharia akarorecho isa biara tubina ndo lengi na rume akamotebi ngabona ayegasi yao no kondise jingondi kakori singondi akore mere moyanenge honorable emiaka lions pia korete asio ko na jingondi muna to so emiaka renga 14 emiaka 14 liako singondi akareto bota chirio Jacob paka Jacob kare to aso Genesis 30 verse 27 sorry akareto bota chirio rabani ega to bota unga Jacob akareto bota chirio banene paka rabani ekara korwo akamatenga chora ebinto koira Jacob agachoranga njengo ire chire nyamera kumbe lianya kolisia era kwate nyimbo na era yonya kobekera chiombe abe abwata nya kolisia chiombe chikanya kanya rujira matanda ali mu maite biblia hiyo mujikonya soma chikama bone ka bawona baka Jacob na andi baka ronya kama chikotwa enda mwamu ngoirire na ande binte binge lakini yenge ndongelinga Jacob agasenia Labani emiaka yonse abeto no muweka nonde Joseph alio votiva nere kaya votiva akareto vota chiri akarete shima ochako omino votiva pake kare akocha ko sibwaga aliyesia jara muete munekoba paka nyana kafoto nga Joseph okorega votiva asetu kuanchana lakini nda asengenjo omongina yakwanete akamutia agasibwa batie ngendo nade kora nga ki aye aseta chiri yao noro goseniwa buna radio funa yetu atabire omukungwa ewachiro omochioyo ewachete kosesa ni omochioyo kose ko be kansa yo mochioyo una amarali bambolia ne into abasaja igoro omochioyo ole kansa kose oro mosaja pressing to the home ayo mwana ayo pressing ora cancer to the home na into abakoli merimo once of all kada aya so kole merimo no bane biasa byo muntu akora ne bane ndara bole yo muntu emeremeri omonyene oraruo nalere nganyare bo tigire emeremo yane Kenya South ni asalia make sire so kisomo tole. Thank you mwachumo otiri radio Vuna 102.0 FM anyura na niko tuli live kuruase ekanisa ya Mukoboko Central SD Church asense mega tugendete gusanga series niko komanyitu amalieta asabalito ndete usanga mona barwo na kyukuru kumulisia Mulisia Gibson Yontita. Yes, Mulisia Gibson Yontita, asante sana menya radio Vuna na Samarieta. Mulisia William Magutu. Asante sana bunga ndizo sanga na wara sile sinega Samarieta. Mutikones Florence Yontita. Ime radio Vuna 102.0 FM Lieta. Mulisia Evans Nyachachi. Tugendere tusengwa soba mama no mwalimu ngaiga sele sana. Murande Regan Mose. Foma sumuna sembe asense muyende ko tokote biguna kinyengo cyo kwa Beni amenye niro asense melia. Hakika muko kamukulia. Usimu kunywa. Usimu ngo korenga na ndiri yonsi. Koraso bonene bwanya sai 1 Corinthians chapter 10 verse 31 kindi yonsi kilitogo kora tigatoge kore asengencho yoko imukererio bonene bwa tata iguru gitwaga kire kanisengiya tadi toko gachika nisengiya to togina bono tugwete kanisengiya asengencho ngobonene bwa tata bakore geto kieke borole kane kitogwe soka buya titwe soka singincho korelekana asingincho koruna bantu kolende twe soka singincho bonene bwa tata bakore geto kieke borole kane twe sokena masikani egaro bonene bwa tata bakore geto kieke borole kane abana baitu gitoko bakinia gitoko basemia tobasemia soboronge tobarokereria soboronge egara lingana lya tata likore geto kieke lirolekane Ben karibu sana thank you bali bako na komenta muski wocha iwa ngakiateba machikata na bire nara igente getangani liganya gokora get organize ligonga kigeusi ebanke muri kibele sunyako na gukura mona basayo le mwatora ta ebange koro musae toja ko ebange miaka 70 erbosi kokwanyora kabagabono osone nkebara toja kunyomo makorosi kebara ebange bono musae no mugaka ebange yakonya bagaka bande bache gukora gendoki bache kubangira
abagaka baikara stage story isiko ngoka yoro tukubeke kebaragochi nsemo kimoroje toko yagacha gochi muri kiberesa ni abo tosegetanga omugaka omongia igwa abangina mbuya muri naba montegerete mbuya muri omongino nyomire ore buwo tosimegetie sukuma motu onore buya esukuma nenderema ekora yendoki ebanke muri kiwele sunya otebanga no tutagete kogenderera nere buya tuwa ebintu mbiro tari kubangwa wasabana bintu mbiro tari kubangwa kanisa direja gotebonga bono agatichankara na wento simegegendoki emboga ine kanisa okanyete mongina ne kanisa okanyete gotengo siye sati eba ngekoregendoki ebange gendoki akabere spend less than you earn. Tumekanke kubwachirio okoria. Yani toria chonsi na ndo chikongontare mensa ngareta vile tulivyo. Kokwanyorire. Kokwanyo abantu barimo muri mwarimu nora. Kokwanyorire motienyi. Tiga konyora chonsi kogenda gotanga leta munangana. Leta saliye mensa bona sengi yakoregentoki. A time is coming ensango ikere abana baja okori ngomse ekera bagaka bane bankogora pa Adamu sindo jina gajidirogora ekera bagaka bane bango gaja chikoro ibacho ekera Vincent Mirieli alengo gaja ko ibacho aiga igwa akorege ntoki ngiyo gotagoteba ebine bigori byao ekera bagaka bagorite chigari aiga igwa akorege ntoki naikwari kokwanyorire kwonirie sukuma kokwaniri chinyeni nke korage ntoki tumekanke echindorute erinde tocha gotosaba omochango bw'omwana okogende sukuru okera form 1 etamu entangani wasabeza nyasa konyo omwana korage ntoki aete ocha gosaba abantu kenyero first term ntoki ya gatatu pre-unity ogosaba omochango pre-unity. Okay. Save a portion from every pay period. Yani kogu akanirwe minyora gake koraki elisere gacha maambitora kemanya kokwanyorira ke nande gakora ntoki karagacha onyangero motienyi okonyora kwaruta onyangero wiki okonyora kwaruta yani diakonyora chonsi kwabwa mamambita garute ntoki mambine to kanyita kiri chikoria kana ni gotera avoid death like COVID-19 ama digana mwana madeni unatoa tigana na COVID na corona zone ke munongerenga Proverbs 22:7 Emerengane 22:7 omonto monda akugambira omutaka na omonto gusabaye we singo nigako omusumba buli omuasingo yani oromosomba abantu mbara bagotoroka abalimu n'ontori balimu yani ogutubuke kenyoroiga abati omwalimu omwabisa karibu notora abono notora na tokanyete nimanyete ngwati gali chisiringi ndunoti ndokora tigendoki ndunto tagetinoti oromosomba boko na gosaberera iwa gosaberera nkoli kobe lakini yakabagendoki saberera yakabasaberera yako okona gosaberera sukuma nje seitalige sicho na tabayo seitonge sichorora kogwa chie sukuma tiana ko sukuma na ko nebite igongo sereti na ko sukuma mokungu na ko na gendoki na ko nebito go chigo simeka igongo tebetinga akakiri to irana endera mawata go sawa baba tyango endera ma nerera kingo ko endera ma ngo ko na bintu bikega no muranda ojo karagendoki no choche nainde nakigeri chikundiri ate tigakobo omonto yani keraso ogweta yani ongo mokagerwa yani ogweta ase renda magena ya ngoko ogweta ase rende bichiko ogweta tiga egento kende bia dirigent waka karadiga karabutabu okay what wasoma number 6 financial faithful to God number 6 yalenge number 5 to number 5 dirigent waka karabutabu wake wakanye irabu bia dirigent waka
tiga gokora egasi buna omonto otari serious gokora egasi koranga egasi no moroberio onya mwalimu gotakeira kobe esukuru kabararia kabe esukuru tiga kobe esukuru nande pigipigi boda boda okare kominyokia gotigeta abana bande amasakume tomanye tingo kare konywe changa tomanye tingo kare konywe nyasore kabo mwalimu nande kabo mwalimu onya koro morisia baminto kabo morisia tiga go ikeke nyoro tiga kobe gente kyao piedra chent waka. Proverbs 13 verse 4 nero emerenganyo ikominesato ekebungo yakane nakya hotel. Proverbs 24 13 verse 4 verse 4 yote baiga omonto omworo ni garo musaniri omonto omworo somelieteliya omonto omworo ni gari gentoki omusaniri ogusanira ibintu yani omonto bwata kango kibaba tokasimegetie suku mengiya kitoka tugetie ng'ombe ngiya yani elena bari kwakora bakora gentoki akona gwake koe soma nsomere kebungo Biblia yote baiga nabwo tumukutano ndegana nanyabali mekutano ni mengi sana katoro mukutano yomo soma wanchi motere ufuna wano 2.0 FM ninchibo kwalibaga uchikonyara kubago go commentelele leseni yaito asinjira bana response bali igango chikomentera bali 13 verse 4 twanenge verse 4 omonto mworo ni garo musaneri omonto mworo igaro musabereri urende takonyo kende ale kieke omosaneri mwakonga kanyama gakia gasambe mbeke mono yani gasanerete kerensa yani akona gukagira gakyuta korere timeremo mbuno minto gendera Biblia oteba ya uchinsi egoteba igekwane kurende takonyore kende gakita akonyora nuwe yagi baba nuwe yagi nekemba mbakomogongo kende nkiyora nyore kurendo yole no mokia oyore no mokia igago isanekigwa okoba yebigeri byaye okoba yomokyoye igago isaneka lakini onyamoro to eresa asaba no arocheni breakfast no arocheni sapalende nkonyegesire nacha kwange bokwangale okoboko nako ombuna 25:17 yeyi Proverbs 25:17 Proverbs yani ayankyo na ankyo noro nyarebe ebana egoteba iga amagorao tanara kuna kogenda asinyumba marambu ombuna saa 7 mara no yukapeti saa 8 ase nyomba yomusanio igara baise korosanaye akwange musa erinda kogecho ombuna nyagosimesimi bisi chikolia isana emeliyote nga be financially faithful with God nga obo mwegenwa asebesa gusebali ngendo yonsi nyasaye rabo guseseniri nero yani encherende nga gokwanyolire ensemo ya ikomi ya rokore gentoki gakinyore ensemo ya ikomi taliyo wakana nyasaye ya taliyo akobekereri ichi yani taliyo wotinga ngokwaletire nga nyasaye tigankoe ya nokoira ni gentoki ndiya gusesenirie nokoira ni ebyaye ebitali ekira kyatenga ebinde byonse yakora gentoki ebyaye aerora ne suti yokogora ne ngombo kogora ne seso kogora ne kemoni yokogora lakini ekanya sawa kore gentoki oiranie unatochikire dichi kolyo moelio remember that this earth is not our real home iga se tomenyete taliara talikaya ituboronge ngene nturaika iga bwoso bwetanga waikire para turakora gentoki turaika oeli iga bwoso menye totenga abangino metengo kibari sana baba narosi iga bone nakora gentoki naika bado naliwa akora gentoki sabali aliwacha ngulio komenta kai bali ba komenta bali injugocha njua sombuna ga umbuna batenga nayo yes tikabaje kuchaga njugo cha sombuna ide kandu chana 5 na bire mangeje chinsa isatu chabona mwambie me radio vona 2.0 FM aso commentera kuri kwelese na semambia bono timaitia samarita na yoro nenga ikwale commentera bali ma commenta mwensi njugo cha noyo motegereri naye kotegerete bugabu kotegerete uchekanisa abo naye bange ngomentore Njengo mentasi teke yemo asi na kiokoro kwesali malita lieta ngoro kwa Kevin sinyo suki ntokonyara gochio esomonu wake asi lieta ngoro kwa Kevin sinyo nero yo eigo
sinyo bono lietelio Ongome. Jamaniria okongeire ogoro mogwani ando kwani jamani omotia marieta yonzio ajalike aya twende Ongomenta kurwasi ase gabwezi dichikiriria kabere gochomo elio ngaki kende gionsi nga oblanet Yesu nare amonae nande tako nyara ko bakako gitiga igo kende gionsi to planeti na ekabuna liritu ateba nga onye kwa beki no totebe no mwana e school umwana otebe nga inda ketengore amatemo ambe successful ngore kende gionsi igo Yesu nari meyae na manyete nga tako nyara ko bakako mutiga ase kurwa ase kitabu ya Yeremia 29:11 amoko chokesoma moenderere mo kenyore ngenda wichali okwani chairman nate tuko manyama nitana wakwana bwa tanya manyewi mulise ngenda kuchama ego Samarieta Eric Ontita na injenta atakwa mendia sema moire kabiri seeking godly counsel kurigio bosemia kurwa somo ne Nyasaye ekero okokora obokoreri gose okobanga enibo yao ng'aki ogoyetumia tobaisa kurigio bosemia kurwa ase consultant ward consultant bono na Kenya ntobwate consultants chinyinge okogenda ogwakora payment gwateba ntagete monge financial plan yane mbwate milioni 2 ntagete monge plan ng'aki ngochikotumia chebeze chiane bakomislead bakorokia bakoira gochia so Nyasaye botari ligio bosemia kurwa se Biblia. Point number 2 ombori kina kwa naiga ekero otagete gutumia chibese buya spend less than you earn nekene ngotumia toli chibesa chinkebu na chirito yes nekene egento kende ngera avoid debt like COVID-19 ng'aki ngwa avoid ya mateni ige bintu mbire ntagete gokora ebinge ntabwati okonyora lakini nakoraki nakabesa ine igonte neina gukabesa oli nakabesa ng'aki akondora number 3 ekiomolio egento ngera bakwa negentekia in save nkore savings ng'aki ndabeke suti ngera kini mboru 10 shillings ngokonyo omonto nabo ligota okonyonde tobwati ekiagera ogwatumiete chionsi pi bono tobwati echokoraki echora save Nyasaye tokonya mbia mono. Wow, thank you so much. Asante sana. Tuende tukomentera tuchega Mauricio ndo yo chira. Asante. Tuende tukomentera tuchega chaga ya tafadhali. Kwa sababu naro lengeneli swali ningo nyorete. Okay, thank you. Yes, nanje naga ni mente iga Samarieta nesponi ondara. Kansa ya nene Enangos mentera igoro ya okonyora asichinga kirchiria obogotu. Ntuwa kwanera igoro nga retirement asa bagaka osa abantu abanene. Twamagote nga omwando wa abantu abanene na abana babo. Na manye koika nembwate miago 65. Na gotire okosemeri kwana na asa abana bane. Okosemeri okonkagerete na bwa abana bane bakali gonsakura. Umugaka ntakira abana bandere ng'aki umugaka ontachi mugondo. Tiga mwana ndetere sukari. Omwana umagote emete erine yarondete konia nywere. Ose kwanyora omwana oyimukire bintu kuri nyumba yo muibori. Muna twanyora ng'aki ogosemeria kwa abantu abanene abana babo na buchinzara omuntu abwate abibaraje abana batange. Kwa makonyora oyo bwana gozwara gosemeria nero gozakuru. Bono gosemeri ngora abwasa abana guchia sawa abantu abanene. Okay, akubulina Ben. Ogosemeri nkuru ago guchia sawa abantu abanene kero gosomi umwana usowakini umwana oiko gonchokera. Muranirigania kebekanga abasaembare baritomenyete tauni togwokie egasi abayoli bagora gentoki. Bakona wota masako ogora batanga lichareli iwa abana baito abayiboli
na intundo kabwata abana abaibuli gogo kina no mwana abagona bateke gusiekia ngakana ko musega nabayo wokona okina no mwana bisokoreo kana ko musega kona okina naka mwana gake kana ugatebinga ebinte bikorigiguga kana omwana mwaki kwaibora ka mwana nero mugoroka marieta maya mugoroka encho blessing marieta maya blessing ga mukieti igoro kaya keranse bosibwa como they don't want daddy blessing na bale gosema ekyagwana etakwa tata no mwalimu na bagentoki na bakogora munoko na ugatebionga tata no mwalimu na bakogora muna ucha kogota akogenda asemeteroche agotange mete yonsiye muna moyeroche iga ndabichi besanga mokora gentoki woseka gotogora amaiso igo kina ngoigera ni umurayori omwana abagotoita bono tari bono bange agotoita bangete ugoita kare liriota abachogete choka abana kubare gentoki kubara abake gutira omwana maite ikanisa ngo na inkaranse ntegerere ben na abana abagoko bakine yes na babande bara abegarori omoto yo gokonya koyokini na bora abo mwegarori na abatebya abaiboli mora abasacha mora abakungu mora kana koruta kao kana kweriserera kao enko masomiole tora motiga kana kweriserera kao gachako gokonye ngakieri bagotigire ben kwanyoro mugaka okiniria abana igare nyomba aisaransite abana ba muchandire bono ga kwisaranso nyakuburi ga kiasairira kurira nube mbona wamura yasarekire kienkie kenanyorete ga amen kieke na iborete agore ndarengo wanunu umugomba mbona waga mugaka kurira akumiti michando kieke bono igentu buneke abagaka buna bana kitoko bakonya mugaka chandi ngwana korra mundu achandite konyora kuri gakimbana kia bana iborete gaki no nyenda ari koibora bana iborete radio buna abantu batega nyenda ari koibora yani umuntu achandite umuibori buno ona kia gokora gekogera abana baye atafanya namna gani yento getigarete asabera abana aba asabenya saoye gekogera abana barabukwa bakiniri batiekira kobe kibakorire kieke tobwati kende gyonsi ngoko boria nyasaye na barabwanya mbagwonchoreria na barombairana rigwakeria mugako ya gwetera this period molisi na rochira na njembe ya mwana seribaga amarieta mere kimomanyi yotu aligereire anga nene korwes chinga cheito lakini ndora kwanira igora kartu achira se kanisa kare kwa irwe department ya kanisa na kiayora akore eba successful Oma pastor ito kwa Irwe district na kia kwa Nyerobeiri so that yetu ari obubui Omarisia mwa Irwe chikanisa na kichira chikwa Nyerobeiri chetu ari obubui na Irwe department ya family life na kina abekire mekakati aso mwako iyo erinde tu ari obubui twamanya goteba iga chigazi tokore kere tobwake miaka meke kere tore kanisa aro tutakera tu alitaire na toja tosabo polisia tomara sa bakore gasi nyasaye pasta mangana inare boigo keremo go korera enyangi elio koritaya mama gonde ona gende kanisa ojo kore gasi kanisa chinguru eli ngaki inichi bwate pasta ngera kwanera sa mangana ya mona seli swali elio ngakero kwalitaire na lyo gocha kwa egwemereme kanisa egwemereme kanisa na lyo ta kubwango ogendere ko base nyomba yo mananga aba mairo geto monene ebango motosi mekiraralia Zaburi 92 verse 12 ange kwege to gwata chiro toreka urinya wika Zaburi ekitabu ngerikiri gyo kulitaya tu tima itina king kitabu 8:25 Deuteronomy nganchire ngesome ekitabu kiria sana gotebana ni bagi ni umwente ko baba semia na baigo nakyo okoiranira ko machiko irenga 8:25 Deuteronomy 8 verse 20 numbers omubaro numbers 8:25 8:25 yagoteba aya yes Ben
ekero bakorire emyaka 50 batige batimoke kurwa semeremeria. Okay, bakuri 50 years bakore gento kieke Batige batimoke gendera guchiza barobo babeneri bagali okonya bali bamwabo bale abakoleri asema yomusangerekano babe bako babakonyi babakoli bali yani babe advisors babe bako ba advice onye nabasaye babe kwa sensemeri okora barobo babe advisors kolende baba isago kole merme yabanyene kolende barabuti baba isago kore gento kieke emereme yabanyene they are supposed to be advisors sekerenge ikyombo takiriko baburaire encherende nelinga ki omolisio nyabwikire myaka 70 example. Amen. Jakorwanero obolisio banene obali mabona obwane wekabona mongekero geke tomanya yani amaisa alire pi lakini dasi nyina rweto bole mekanise intu tu abegateli taborieri abaisha bamwacha igoro mucha kobe kwe kanisa murai kanisa ya mukoboko sentiro ebisi bitu akini nange tumakio matokolia ngoseri gure maina alire mu mukobona akora gire ngoseri gure gansi tomete kubwatura ekiyangane iwo yani ata baiga kokwa ikire myaka gete onyayerora nge yakorre gento ya beire tigamba mose ya na arosire tiga na bero bodikonesie myaka menge bono ntagete kanisa genderere tigantigere na abandi bakore gendoki bacha bakubona akibona mulisia mwagasangirira chibesa matukali yaya etwoka bikira moigo yani butari bose basabire biyamana liboli ndalyo mwalio kaiga kangara kyabwire tokore chinya kitoko chigokora ekwayelire kaiga bana kubeka gotera kwa boguchari togokora tobayiribaga banyare kunyara kwa bagotera ekwayelire kaiga munya gwatiyari mubeka gotera kuino gali twendere oyo nero bo mwalio iga so boli bana ento asoma aselezeni agotebanga agokora emeremo erinde onyore success guchimutu bonya saikera gutungada munawa agakumwo emeremo alieden bona gamwate emeremo buno koragereria gose gamwate emeremo bune blessings riswali nali natete mombeke buya nyaro morandi imulo koma igakwirene Nyasaye akamoa Adamu na Hawa emeremo buno gosesenigwa elioragere goikokore kieke otherwise onye Nyasaye ata Adamu na Hawa emeremeria ngochakoraga yabarenge baba abanyabi baba bepiense tana korora igonga Nyasaye akabaengeji akabameki bakamanyanga goikokore kieke goikokore gento geto manya konyore besa endo ogore gento okoria monginara akorengana yakunire sa ose arure kurukire ndanyansa kigoro moe gesichigoro baka nanja bakresto na bakwani ni biyamore mwense asa maria transpora kanisa mokobokobo ekinare komentere gesinine nana gotana bona gokwairwe gasi ogokora kore gasi eri kwegwo okore twaro musimamo buna chako batware to musimamo biyamono ekeronta getego kola lesson ya semambiye abonde tego kora korwa segetabu kelia kyomochakano emerongebere na isato Genesis 28 verse 20 elinde to sabeto kola lesson Genesis nero mochakano 20 verse 28 verse 20 na kiegoteba muchakano emerongevere na isato orwarwairo emerongevere nakiyateba ekwaya likana gocha eri Yakobo akaliera okobora Nyasaye kara bamona inche Nyasaye kara ndenda soro gendo rwane nakongenda gerangolia nechianka nkobeka na inche konda yana se kanisa ya mokoboko sentro buya no molembe elio monene n'abanyasaone akiateo Yakoba gotebanga Nyasaye karange ginkoria Nyasaye karange ginkobeka Nyasaye karanga abana basomete buya Nyasaye karange gasie kanisa buya lirorio inabengo n'abanyasaone igotorra ubenga ikwabekirwe karango motureti bwekenyoro karango bwalimu Nyasaye karange gasi yokora ndie nchiri karango motangasaji kinda abo moralia ya oinabe gentoki na Nyasaye oina nango sabanga na Nyasaye ito endokere kwandikira ngakiyosome is kindly clarify is gambling part of work
yaya gamboring no koruta mache emesa gose simirero mutari korusie ebiaro yaya korukupeting yaya Yeremia 17:11 Nyasaye tata Yeremia 17:11 ngorio enyora ekere kwa yeko na gocha na kiaruko omonto okonyora obotenengwa ase enchera y'obong'ainereria niganga buna enkware ekorarera amagene etabiareti obotenengwa obu nigo bogosira korwa asare gaikire obogima bwaye gati ase omwari oye niga agotigara koba ore omoriri gose riichara gose ribarati gose rinde rionsi tena ndaboria bene tukuregegere tusabe tukire usiandi kitonyakobangegere ntubange pole pole mira nigo tole live asigitasin kia radio Vuna 2.0 FM murubine mambingi ya esabatu kibese kina kinyorire nakore gambling betting najole 50,000 so 100,000 na tebiri jiga kimbo 20 tigangende ndwe kanisa nerebuya the fact is gambling nende ombuna karategera pastor kare unkimungi nako tebaga madam karateba agoteba okumentero okay thank you na kingo kana nyumo murandira the fine oteto murandira the fine achikokura yes ngina boliga omonto nyole besa kurwa sense kurwa sinchira yo kora betting korondo tebe korondo kwanya libesa kurwa sinchira ya korondo jikwanya kwa tumu gitugo sena misini osine chiringi 200 kwanya le chiringi chiri 50 na tebi chiringi chiri 10 echi tiganchire libondo ete kanisa nerebuya nyuma pastor atarire mwalimu asenge tumanyete ngoboche tibori obuya yes abantu abange ekero bamanyete igeri ne gasi yabo bagokora tibabwene tukonyara kwa bakora nteka cyagere nchererite okay nabonkorora abantu bande ekero banyare ko bako peti banyara ko bakonyora chibese echo kwa igo bakobori go bagochukuru eti nabono leti furaiga bakobaboringa chibese echo nkiora akorere kwanyora omonto goteba goikandwe etaisi ase kanisa nanda maene talikoreta ekiagere nigakoira na ende achikogokia abasani igombi yeguru etaisi ase kanisa chibese kwanyora tilibiya thank you kuroso mwana kwaya ndeta bana kwaya babangire buya sana gaiga timete nekio kwaya yekorukwa elieta litali kwaya Mokoboko Central Central SDA Church Choir Mokoboko Central happy Sabbath tete mote happy Sabbath happy day happy Sabbath okay kingo te radio Vuna 102.0 FM tuate batuse ni gukerengaki radio Vuna 102.0 FM dose ni wekerengaki sijasikia kwa sauti radio Vuna 102.0 FM tosese ni gukerengaki radio Vuna 102.0 FM haya twende kazi radio Vuna 102.0 FM tosese ni wekerengaki radio Vuna wow thank you so much asante bono korondi nengiyeroroche karo kwanyole chibesa walite kanisa madam na kyokurkweliza kwa majina naitwa Francisca Ndoki yes Francisca yes kwa hivyo tuseme pesa ambayo tumepata through betting wakati mwingine sio vizuri kuileta kanisani yeah okay kwa nini si vizuri kuileta kanisani kwa sababu umepata the source of the money hata hatuijui vizuri okay haifanyia kazi ujaifanyia kazi haya hiyo ndio nilikuwa natafuta tora korra mirimo encherende nelinga goko murandia ebesende yonse eruete asatali achen petting na bera exam chenjira nechi nyinge abora ndola techibe screen nyomba cyabageni ko munyi weti yani ebinto ne bingora so long as again source etaliengia asosi wanyasaye ebese yokoleta terienchenu asosi wanyasaye butogenda ata konyengia amaina ogosakanga kwabwire naro karekorera oruchi bese echikwego igo chibese echine echiao yaya ne chimbe narubedi chiagia na wona lengo sabanga mwanya bando twensto tenene asenginchogo saba eso kole lesson ende to ekwaya libaga elindement mwisia injugo cha osabe asenginjogo cha komenta chinsa chaire ono gotosabera to kole lesson otanki okorokwa elindo sabe asante majina yangu ni David Onyangi natoka district ya Kirwa district okay again tongere nare gukwana abana banyasaye ti atwatana nega tie binte bichanu ne bitali biki bitali bichanu nara ukwana nga eka sinokorageria nyasaye bie kano na akorete emirimo Genesis chapter 2 agakora emirimo asama tukositeri asaba akoraki tosabe omochenu tata nyasaye
ekene ng'ankeria ng'atoganetie onde bwensi tamanye ekene ekere twamanyire ekene nigegotobeka obosibore abana bao bakwanire amang'ana ayo gotoreka igoro muna tumwende kweroberia gokora emeremo n'echinguru erinde emeremo yawe nyore bitoki asoko genda esenchiri ere bwango Yesu irano toire kagotomoka mbuyamo na aseng'encho ingo koiro kanyasaye na romo chakano bwensi bwechise ingana ainde karawa turago tangani keregento nigo turanyoro gosese ni woko nene na ainde gosese ni woko nane nkobeke gocha totige gukorigerera Kristo mbiyamo na aseng'encho abagani baito bachira aseredio funa baletira amang'ana mayaga gusanga amo na abana baho tigango tosukake torekere ogwanja kwao rituko rige matwari bekira asore ogwanja kwago koreke na kwogosaba asiri ritari richa nomono ya Yesu Kristo mwana motore ito amen. Thank you so much. Thank you mjema sana nyirana niko tuli live asigeta sinikia radio Vuno 2.0 FM tunaweza keti wengine kero ndate kwa libaga abana kwaya batemante mwanene omo oyo telete kwa yeningo no ali gaiga santuke live asese mbona kubanga kuruka ngajyali temante yo telete kwa ngajyali kuja tafadhali te bien ogotera mojo otesuka gocha gaiga ngotera kimongo chigote nende nuchumbikie kubwate tumanya konyora goteruko Asamarieta no Mulisi Samuel Mausa. Yes. We kwa ya Mokoko Central. Watera wale chiko leta bosiwa wana saa ukukunga kichana mmoja tachiri. Akere gene ta Maria ye akeba goja asigieso lakini giesa kama te ya chevna lego akere aso uritwa wakana kale. Wow. Thank you. DJ, achilia wimbo, alafu kisha baadaye ninjikole to Mulisia, atuma nyinjira yo gocha mukubonga yugo eta mbako ikegaiga. Asante. Yes. Chipo ya chiritira gati ya itomurete mangana gocha stotoma mbale ngama ikire totere kere ya ruro. Lori bagatugweteria batali nerike mureta mangana. Uzima ule wa milele kijana mmoja tajiri kamwendea Mwokozi kujua afanye nini ili apate uzima ule wa milele. Takuwa rahisi ngamia kupita tundu la sindano kuliko tajiri kwenda mbinguni. Mali ya dunia si kitu kwa Mungu, tutayacha. Takuwa rahisi ngamia kupita tundu la sindano kuliko tajiri kwenda mbinguni. Mali ya dunia si kitu kwa Mungu, tutayacha. Kamwambia mejua sheria, usiue, usidanganye, usibe, usinzi. Kamwambia nimeshika hayo tangu utoto. Kamwambia mejua sheria, usiue, usidanganye, usibe,
tangu toto. Takuwa rahisi ngamia kupita tundu la sindano kuliko tajiri kwenda mbinguni. Mali ya dunia si kitu kwa Mungu, tutayacha. Takuwa rahisi ngamia kupita tundu la sindano kuliko tajiri kwenda mbinguni. Mali ya dunia si kitu kwa Mungu, tutayacha. Kamwambia tajiri, nenda uza mali yako yote, uwape masikini unifuate. Kijana akahuzunika. Mwokozi kamwambia tajiri, nenda uza mali yako yote, uwape masikini unifuate. Kijana akahuzunika. Takuwa rahisi ngamia kupita tundu la sindano kuliko tajiri kwenda mbinguni. Mali ya dunia si kitu kwa Mungu, tutayacha. Takuwa rahisi ngamia kupita tundu la sindano kuliko tajiri kwenda mbinguni. Mali ya dunia si kitu kwa Mungu, tutayacha. Yes, asante sana. Thank you so much. Mwancho motero radio vuna 102.0 FM ndata wateli bana bana tiri naiga. Tiri nyora kwa yende. Tiri ngo momento gotero kumo. Tiri ngo momento gotero kumo naenda matera biri. Ime ya radio vuna 102.0 FM wanaimba vizuri wewe kijana. Tima nyithi naende kwa ndonye kirali na beko ego ntebi guchaga iga ingelieta ndo cha bana kwa bakuru ali kibako na goisaransa bande tera malieta bo guchaga iga. Magena gospel workers ministers na barubu bana ko batiali baba mayaga yaba bagukora abo alafu wao wengine waweze kuingia. Sante, thank you mokobokobo gotera konde wa kabere chinga kitone useni wa sobwamo atima tinga ali bali batogereto utakora kwandi babiri takora DJ Sante DJ sijui nizamishe gotera kidogo kana tinya gotera kutafadhali simamisha wimbo. Thank you nkwandi babiri agali ya studio bali bategereto maito motina barte na kikaraga ndi babiri happy Sabbath chinga gotera ukubwatu naganeirie abaibuli bana asebale igali nyokyogiro mate amana abana bane andonsi esebale kubwa mono kuna narorire umwana Chavet ochire amokurumagena amone kwaya. Wow, thank you. Don't know that Erieta no mutiko S Florence Yontita. Biamono sano mugakasiri tane kyokuru kuganira babere happy Sabbath. Mali dangol ko Ibrahim Nguti abuga kurumagena ligonde mwana kwa bwe oyo mugwa mwana kwa ya gaigase kanisa ya mukobokolo. Wando ngoganiria mamo mindo peni na monyenye na omogino ne Gladys Nguti oyole magena Good News Church ngo baganira sabatingia. Asante sana menya radio Vuno 102.0 tupate wimbo mwingine DJ waweze kutupatia wimbo alafu tumane konyera magina gospel.
Yesu akirudi kuja kuchukua wateule waliotenda mapenzi yake. Karibuni tutamuona Mwokozi Yesu akirudi kuja kuchukua wateule waliotenda mapenzi yake. Twakaribishwa kule mbinguni, tutaishi naye Mwokozi Yesu. Shida za dunia tutazisahau kule mbinguni, njia amani. Twakaribishwa kule mbinguni, tutaishi naye Mwokozi Yesu. Shida za dunia tutazisahau kule mbinguni, njia amani. Akirudi watu watakuwa makundi mawili ya kumlaki, na lingine litaomba milima mapango iwangukie. Akirudi watu watakuwa makundi mawili ya kumlaki, na lingine litaomba milima mapango iwangukie. Twakaribishwa kule mbinguni, tutaishi naye Mwokozi Yesu. Shida za dunia tutazisahau kule mbinguni, njia amani. Twakaribishwa kule mbinguni, tutaishi naye Mwokozi Yesu. Shida za dunia tutazisahau kule mbinguni, njia amani. Ibacho family ministers baendera ko batiyare arafu ne kwa irinero yacha bonda gerenya ko batiyare lakini ne tukora nyora Ibacho family ministers wapo nyuma yawa Ibacho family ministers bachega maiga babere maiga yikwa yiko na hotelaga na mwamba waweze kuwa tayari. Yuna na live kwa kanisa ya Mukobokobo SDA Church Mukobokobo Central. Tayari kumlaki kwa kuacha dhambi zile za siri na za wazi, ndipo utafaa kumlaki mawinguni. Jiweke tayari kumlaki kwa kuacha dhambi zile za siri na za wazi, ndipo utafaa kumlaki mawinguni. Twakaribishwa kule mbinguni, tutaishi naye Mwokozi Yesu. Shida za dunia tutazisahau kule mbinguni, njia amani. Twakaribishwa kule mbinguni, tutaishi naye Mwokozi Yesu. Shida za dunia tutazisahau kule mbinguni, njia amani. Wow.
sana, asante sana Mwanjumotilo Radio Vuna 102.0 FM au bakuru kwa mukubukubu Central City Chachinga kitokonyora abali bamanyekene na ibacho family ministers banyale kunyara kwa bago tosenia no gotera kwa bochinga kikure gari atimati kibako na kwebanga iga nigo gerere tosino njira na nigo babwate launch kwaye bwate launch mukubukubu sit mukubukubu Central ne bwate launch album moko launch na kikuru kwa timaiti ngoria okay acha pange kiti album moko launch na kikuru kwa no okay thank you so much bakoro nchi album ekuruku no ngikabona kwebanga ali kikimas yes ngotelete kwaje ekuruku nero family ministers nani anasema bia okay asante nataka usalimia wawili na uambie happy sabbath ya Radio Vuna 102.0 FM na kiuri no mwagara gini ndano mwako monene happy sabbath happy day happy sabbath kidogo hawa wataki kuitika sasa kibono mugutu elenda mwamu na bana babantu gaki kibono mukobera abanyebere gaki takutwali ndamwamu aya waitiki kwa nguvu waambie tena God is good and all the time and that is nature. God is great. Wow, we are here today tolena omogoko mono kobase kanisa ya Mukobokobo Central asengencho yoko mubaka omwana na Nyasaye musese ni umwensi bali bategerete Radio Vuna baganiri happy sabbath babiri no ene kwa yende abategerete Radio Vuna this morning. We want to wish you well na boy gon tobaganetie motwaro jumbe yiga korwa se kanisa ya Mukobokobo Central. Thank you so much. Wow, thank you DJ, tupatie kitu tuweze kubarikiwa. Kanjendege wanamsifu Mungu, hakika miale ya jua yachomoza kweli. Siku njema huonekana asubuhi, siku tamu na bora kuliko nyingine. Ni Sabato, changamkeni wale alfajiri kumepambazuka, kanjendege wanamsifu Mungu, hakika miale ya jua yachomoza kweli. Siku njema huonekana asubuhi, siku tamu na bora kuliko nyingine. Ni Sabato, changamkeni wale Ikote Sabato ya Bwana yatuletea raha na furaha tele. Itakase kweli ukamsifu Mwokozi leo. Ekarabe Sabato njema, tumwimbie sifa. Mwanga wake unaanza, urembo wa Yesu. Ikote Sabato ya Bwana yatuletea raha na furaha tele. Itakase kweli ukamsifu Mwokozi leo. Ekarabe Sabato njema, tumwimbie sifa. Mwanga wake unaanza, urembo wa Yesu. Furaha na nuru, watu wa Mungu hukaribia mbingu. Moyo wangu mpotovu hapa una raha, leo ni kujilisha chakula cha mbingu. Raha ya rohoni ya pumziko, kwake roho yatuliza, tupita siku nyingine. Ni siku ya furaha na nuru, watu wa Mungu hukaribia mbingu. Moyo wangu mpotovu hapa una raha, leo ni kujilisha chakula cha mbingu. Raha ya rohoni ya pumziko, kwake roho yatuliza,
tutaita siku nyingine. Ikwamba kipata sabato ya Bwana yatuletea raha na furaha tele. Itakase kweli ukamsifu Mwokozi leo. Ikaribia sabato njema, tumwimbe sifa. Mwanga wake unaza, urembo wa Yesu. Ikwamba kipata sabato ya Bwana yatuletea raha na furaha tele. Itakase kweli ukamsifu Mwokozi leo. Ikaribia sabato njema, tumwimbe sifa. Mwanga wake unaza, urembo wa Yesu. Magena Gospel Workers Ministers wapange laini hapa nyuma na wimbo waweze kuwa tayari. Tukibarikiwa Ikomba kipata sabato ya Bwana yatuletea raha na furaha tele. Itakase kweli ukamsifu Mwokozi leo. Ikaribia sabato njema, tumwimbe sifa. Mwanga wake unaza, urembo wa Yesu. Ikwamba kipata sabato ya Bwana yatuletea raha na furaha tele. Itakase kweli ukamsifu Mwokozi leo. Ikaribia sabato njema, tumwimbe sifa. Mwanga wake unaza, urembo wa Yesu. Ikwamba kipata sabato ya Bwana yatuletea raha na furaha tele. Itakase kweli ukamsifu Mwokozi leo. Ikaribia sabato njema, tumwimbe sifa. Mwanga wake unaza, urembo wa Yesu. Mwanga wake unaza, urembo wa Yesu. Asante sana, thank you so much. Tokonyo le kwaya ekurukunga nero Magena Gospel. Thank you. Na bwa banga Magena. Jafet, timati usumekuwa tayari. Jafet, timati usubiri. Anyway, thank you. Asamalita na kyukuru kwa ni babiri gapi Sabbath. Asamalita nguru kumoze Sirianga. Yes. Kurumagena main. Ekwaya ekuruku Magena Gospel Workers. Ngoganelia Sabbath ya my father Simeon Ongenge. Mary Kwambuka and my wife Edna Nyaboke na abantu bose ba Magena community. Okay, timati asalita ni kwa tabukuruko? Moses Sirianga. Moses Sirianga. Madam asalita na kyukuru? My name is Lydia Gesare Nyaboge. Toka Magena Gospel Workers. Wow, umwana kwaya kurasika nisega. Timati bana kwaya mbalenga murase kwaya na kyukuru kwa Serieta. Serieta nguru Samuel Orunda. Kuru Magena Gospel Workers. Wow, thank you so much Samuel. Abana kwaya mbalenga bali Jafet. Abana kwaya tore about 15. Yeah. Wow, thank you. About 15, eh? Why not 20? Next time will be 20. Asante DJ, asante. Ili na kikoro kwa? Naomi Kimto. Naomi Kimto, asante. Nimejua kwamba wale wanakwaya hawajazungumza lakini nitawapatia nafasi wasalimia wawili. DJ, nipatie wimbo. Nyora ningo tu imenya 102.0 FM Radio Vuna. Kurase kanisa ya Mukobokobo Central CD Church. Nyimbo tamu. Obara si mitambo yako kuna nabo Magena Gospel Workers Ministers. Karibu. Nitapewa taji nzuri mwendoni kikumaliza. Je, Yesu ataniambia vema mtumwa mwema mwaminifu. Siku akiwabagua kondoo na mbuzi, itakuwaje? Itakuwa shangwe na kilio. Nitavikwa taji nzuri leo, nayo nafasi. Tengeneza moyo yako, taji nzuri ya kungojea. Tumika taji upe
taji yako ya kungoja tangu ulipoamini. Duniani sikuponze kwa mfano wake mke wa Lutu. Mungu amekuandalia uzima bure na taji nzuri. Nitavaa taji ya dhahabu, Bwana Yesu atanivika. Natumika duniani, iwe giza iwe mwanga, tutapiga vinubi vyetu uso kwa uso na Mungu. Ajapo mwanadamu kumlipa kila mmoja wetu sawa na alivyotenda, upandacho utavuna. Hajana ujira Bwana, upewe taji au hukumu. Kabila, lugha, jamaa, kila jicho litamwona. Hapo ndipo patakwepo kilio, kusaga meno. Nangojea taji yangu niliyoahidiwa na Yesu. Aniambia vema mtumwa mwema, ipokee taji. Nyamutende babeko batera kwa bogalia sensemelie ndo mwancho motiriri ime ya Radio Vuna 102.0 FM tima itina Jafet amatera yanara sumu mtandao YouTube. Mtu akitaka kupata tebyo motiriri wewe unaona kia matera hivyo nakubuga manya iganga itura ya nyole matera ya noare aso mtandao YouTube swagalia Rorama na Gospel Workers wasubscribe wasiseniwe na matera. Wow, umbia mono sana Jafet kwani babiri gaba tebya pisabani. Ngokwa ni baba Lois oyore Garika ango Alex ne family yo kimaya Engiba. Wow, thank you so much. Ndio no mwako sana. Ulimenya 102.0 FM. Sasa ngo my brother. You look smart, eh? Thank you. Mwanchi moterere. Ekwa ine to batega nganyiteria motende tindu chikisuba ikirega iga. Dia motende church choir. Ekwa nire ya ruga igikorukunga nero magina gospel workers. Tiba my brother amatera yo montara kaniko yanyora. Karibia hapa. Pole. Family friends. Okay, family friends. Tiba itima matera yo montara kaniko yanyora nene chukoroko. Ntumpo ndo tuwa tumoroberio woko roberia matera na koyabika se emitandao igontoga ndrete mutinyo gatano tubwate launch na ali bacho to soko roberia na kubanga matera ya wiya tunyabike chibicha gera tuma kwe ku mutandao turangiri Radio Vuna tuchari live Vuna turega turuchimero bali mbiyere ere buya kabisa. Karibu ndani ya Radio Vuna tima itimbara bikore ko kandi ya Sabbath. Umugaka Kennedy Abuga oyule tata monginalis ikanisa yitu ya Ibacho, ikanisa yitu ya Central Mukobokobo byamona asobwaliga ni obuya. Wow, thank you so much byamona sana mwancho matikali hasense mwenyende igotobwate kwaje kurukwenda nero lya motende church choir abibangirega nducho bwata bana. Dadi unaitwa nani? Simeon Masiama. Ukimaliza shule unataka kuwa nini? Wewe ukimaliza shule unataka kuwa nini? Unaitwa nani? Mimi. Okay, asante. Na wewe unaitwa nani mami? Na wewe unaitwa nani? Na wewe unaitwa nani? Nani anataka kuongea kwa radio? Nani? Nani yule? Kwa watoto? Mwenye akona shairi ni nani? Nani akona shairi yenye kwa kichwa? Ni nani? Wakiendelea kuangalia hivyo, tima eti umotelete kwa yeye. Wakiendelea kuangalia, utaniambia kama uko na shairi, uko live ndani ya Vuna. Nani amemotelete kwa yeye? Thank you Samarita na kikoro dadi. Samarita ngoro gu Cyrus Yoginda. Kanisa elia motende church choir SDA. Nabo toganetie esabateye enyare koba gekoba successful. Samarita wate bukurwa? Samarie sangoro kwa Cyrus Yoginda beta. Okay. Cyrus kanili babira Sabbath. Abategerete sebono igangoganeria mama Marisera beta esabatengia na bande bategerete bonse. Thank you so much. DJ achilia kitu alafu mbaje wote usama tera bekero to yategereire. Na ara so mutandao o YouTube ngaitura yanyore. Achilia kitu. Thank you. Asante. Yura ningo to live facility sinikia Radio Vuna 102.0 FM. Tuendelee usisingwa sema bia bon Levi Soboge all the way from the studio. Asante kwa kazi nzuri unafanya pale na bali bonsi bali Maria C studio. Ndio mno ase ensemeyo Levi Soboge kwa C studio. Amone mese bangana magia. Ndoche ashiri muranga kwa sese mwenye mitambo murali Radio Vuna akupale.
Ndio Chegali Joseph Oboge nyuma ya kamera pale anafanya kazi nzuri. Alafu ambassador Jenny Oi namuona pale. Samuel Mose pia namuona pale. Tuende Teusin Wena special way. Mami, si utakie wawili happy Sabbath. Na bakwani ya wale makobako mbona simbi ya mole. Ani mongo itaba buja. Ama na wete na jana ramu bwatenda mwamu sana. Ngira mo anga mo mu bwatenda mwamu sana. Buja mole. Kaita mwete suti chingi ya nkoya kiye na kyokuruku. This Christ adoration. Adoration era also next by the way. Yes. Adoration era also next after this one. Somebody tana kyokuruku. You look smart, eh? Thank you. Sisi sana ni chindro tebinya singambia mono. Sayambia mono. Chindro nobonda usina butaka. Obonda. Asante. Thank you so much. Adoration ministers wako hapa Mia Radio Vuna 2.0 FM. Thank you. Asante, you look smart, eh? Aya, twende kazi. Mungu hawezi kutenda jambo lolote bila kuwaambia manabii wake kwamba atatenda kwa jinsi gani. Kweli mwaminifu Mungu, ahadi zake kwetu za milele. Kweli mwaminifu Mungu, ahadi zake kwetu za milele. Mungu hawezi kutenda jambo lolote bila kuwaambia manabii wake kwamba atatenda kwa jinsi gani. Kweli mwaminifu Mungu, ahadi zake kwetu za milele. Kweli mwaminifu Mungu, ahadi zake kwetu za milele. Anatupandisha cheo Mungu kwetu, kumbe yeye upendo. Anatupenda, anatujali, anatulinda kwa hali zote. Atatimiza ahadi zake. Mungu kwetu ni upendo. Anatupandisha cheo Mungu kwetu, kumbe yeye upendo. Anatupenda, anatujali, anatulinda kwa hali zote. Atatimiza ahadi zake. Mungu kwetu ni upendo. Tuwe na subira kwake, atazidisha mahitaji yetu. Tusihangaike, tule nini na tuvae nini. Kweli mwaminifu Mungu, ahadi zake kwetu za milele. Kweli mwaminifu Mungu, ahadi zake kwetu za milele. Tuwe na subira kwake, atazidisha mahitaji yetu. Tusihangaike, tule nini na tuvae nini. Kweli mwaminifu Mungu, ahadi zake kwetu za milele. Kweli mwaminifu Mungu, ahadi zake kwetu za milele. Anatupandisha cheo Mungu kwetu, kumbe yeye upendo. Anatupenda, anatujali, anatulinda kwa hali zote. Atatimiza ahadi zake. Mungu kwetu ni upendo. Anatupandisha cheo Mungu kwetu, kumbe yeye upendo. Anatupenda, anatujali, anatulinda kwa hali zote. Atatimiza ahadi zake. Mungu kwetu ni upendo. Asante. Wale wanaingia pale wanaitwa Adoration Ministers. Ambao kwa yeyo.
anatupandisha cheo. Mungu kwetu kumbe yeye upendo, anatupenda, anatujali, anatulinda kwa hali zote, atatimiza ahadi zake. Mungu kwetu ni upendo, anatupandisha cheo. Mungu kwetu kumbe yeye upendo, anatupenda, anatujali, anatulinda kwa hali zote, atatimiza ahadi zake. Mungu kwetu ni upendo, anatupandisha cheo. Mungu kwetu kumbe yeye upendo, anatupenda, anatujali, anatulinda kwa hali zote, atatimiza ahadi zake. Mungu kwetu ni upendo. Wow, asante sana mwanchomo tele bakuru kwa liamo tende SDA Church batu sini moko bate yamina bate yamina yechi nguru santi ma tema tena yenu montara niko jana kera adoration bako na kusuka kuchaga ya adoration hapa hivi adoration hapa hivi timeti matera yenu montara ni kwenye waranga yera yanyu nandi mwayo tiga galia nenche kokoro bururu mambye ngiye sabatali segeta sini kia radio vuna kingo ikone njira nya kubekanya kubuga mwana gusinwa mtu akitaka kupata hizi nyimbo zenu atazipata wapi? Atasipata kwa YouTube, asachi Liamo Tende SDA Church Choir. Atapata volume 1, hii ni volume 2 bado hatujaiweka bado. Okay, go andali YouTube ali Liamo Tende. Kienda gali subscribe tuweze kupromote hizi choir zetu asoro gongoro itura gusimbwate adoration. By the way, they look smart, they look good. Daddy. Furahia kidogo. Najua sasa hii ni Sabato lazima tu Freya, happy Sabbath. Happy day. Umefurahi lakini sura haionyeshi. Shida wapi bwana? Umefurahi kama mimi, asante, wewe ni mzuri. Anyway, hapa sasa Marita na Kiukuru kwa? Derek Maragia Okari. Eric Maragia Okari. Thank you. Ndete kumanye kwa ya Selieta? Victor Abaga. Victor Abaga alafu? Ezra. Kwa adoration ministers alafu? Mugaka. Ai, kwani mko na jina moja kama kanisa? Hata kanisa inaitwanga Liamo Tende SDA. Asante. Thank you anyway. Barikiwa. Alafu jina? Ellen. Kila mtu ni jina moja moja. Hata mimi sasa nitasema jina tu moja. Unaitwa nani? Brayden. Toto, usiogope. Inaitwa microphone huko ndani ya Vuna. Niko na mtoto hapa smart msikilizaji. Mimi Radio Vuna 2.0. Famana kiu kwa Somalia? Saisi Josephat. Josephat Saisi. Hapa sasa majina yameanza kuwa mbili mbili. Unaitwa? Bradley, unasoma wapi? Shule gani? Shule yangu. Shule yake. Sema amen. Yeye ako na shule yake. Wewe uko na shule yako? Santo mwenchomo diredi Vuna 2.0 FM. Alafu lisema unaitwa nani? Gedili. Na mami anaitwa? Daphne. Alafu kati ya mami na dadi unapenda nani? Josephat. Unapenda Josephat. Josephat ndo nani, unaitwa nani? Daphne. Daphne, wewe upendwi sasa. Mtoto anapenda dadi. Asante. Adoration minister sina Kiukuru. Obed. Alafu na wewe unaitwa? Sara. Na wewe unaitwa? Emma. Asante. Na wewe unaitwa? Metusela. Sasa achilia kitu. Tubarikiwe. Imea Radio Vuna 2.0 FM. Adoration ministers. DJ. Kumeenda vipi tena? Jana niko tu live. Imea 2.0 FM Doke Thomas Ombuna. Levi Sobuga si studio. Thank you kwa kazi nzuri unafanya pale kuhakikisha kwamba sauti iko shwari tu. Asante. Nyirana niko tuende tu useni watrase kanisa ya Mukubukubo SDA Church. Asali tukolia lero mwanchi motere babwate shirene sana. Ye launch asikwaya ya Mukubukubo Central SDA Church. Hivyo ni wimbo wanatafuta pale nikingojea DJ wa kwangu. Asante, kama ni huo nipe sauti. Wow. Thank you. Siku zangu za dunia zinapofika mwisho, nikitazama maisha ya mbinguni,
nitakapotembea kwenye njia za dhahabu, kwenye mji ule wa Mungu, kwenye mji wa kupendeza, pasipokuwepo na jua. Yesu Mwokozi ndiye nuru inayotosha, nitamwona uso kwa uso. Nitafurahia maua na miti mizuri, ndugu yangu itapendeza kuwepo. Kule maumivu na magonjwa yatatoweka, kwenye mji ule wa Mungu, kwenye mji wa kupendeza, pasipokuwepo na jua. Yesu Mwokozi ndiye nuru inayotosha, nitamwona uso kwa uso. Nitakutana na watakatifu wake Mungu, tukijumuika kwa nyimbo za sifa. Anastahili Yesu mwana kondoo wa Mungu, ambaye alituokoa. Kwenye mji wa kupendeza, pasipokuwepo na jua. Yesu Mwokozi ndiye nuru inayotosha, nitamwona uso kwa uso. Kwenye mji wa kupendeza, pasipokuwepo na jua. Yesu Mwokozi ndiye nuru inayotosha, nitamwona uso kwa uso. Yesu Mwokozi ndiye nuru inayotosha, nitamwona uso kwa uso. Thank you, asante. Tunabarikiwa vizuri watevi, amen. Yule mtoto ako wapi? Mtoto nimpenda. Salimia wawili nyumbani. Angalia pale ile kamera ya kwangu, salimia wawili nyumbani. Ile kamera ya huko. Salimia, unasalimia nani? Angalia hivi, angalia hivyo. Unasalimia nani? Joshua. Joshua na nani tena? Ezra. Unaambia watoto wale ambao ni watukutu kule nyumbani, unawaambia nini? Kuna wale ambao wasikize wazazi wao ni watukutu wabaya, unawaambia nini? Unawaambia nini wale watoto wabaya wanatumwa waendi na wazazi wao? Wameimba. Wameimba? Wao wakiimba. Tunamesema muwe mkiimba. Asante. Thank you so much. Tokanyole kwaje ku Children Church choir. Wagonyera na nimbo ateka iga Citizen team, Citizen College team. Mami, si ukujo tusalimie tu. Tukanelia happy Sabbath. Nganyete Jordan Church choir. Jordan Church choir. Nabunganyetega maitinanga ibari kuseba ikira iga. Yes, asante. Yes. Fundi wangu wa mitambo. Fundi wa mitambo tafadhali. Okay, thank you so much, asante. Chingata tusini kwa sobo amo Jordan bakuna gocha asenjera beneki kama. Asante. Samalita na bikurwa. Sara Maina. Okay, sirieta? Ngoro ku Sara Maina. Sara Maina ngaji gokora. Ngotoka Citizen College. Okay. Citizen College ye gotoka Keroka, opposite police. Neighbors building go Post Bank. Okay. First floor. Okay. Go say Kisi Town. Umoja Complex. That is Family Bank building, second floor. That is where we are found. Togo for IT courses. If you are interested, meet us in that office. Wow. Thank you so much, asante. Naweza enda pale pia uzungumuze. Kuja nikuchukue penye utazungumuza. Chunko ile.
mwacho mote radio vuna 2.0 FM tonde te usini wa ase bwa masinchira yabe ne kigma kirongire gante tisanse kirongire kirali agency to the college meet the manager from Radio Vuna. As a manager from Radio Vuna. So Citizen College. Ndo hiyo. Mwanchi moteli me Radio Vuna 2.0 FM tende te usini wa sobwamo asinchira yabe ne kigma. Mana kyokoro kumami. Maliete ngoro kujuni simulanya kundi. Kwaya kimawotera. Kwa ya Jordan. Jordan baka kuibanga ndete bantilita bwango silieta. Lieta ngaro ni kemtombuna. Okay, karo ni kemtombuna. Aine mata. Kai asante. Asante. Thank you so much. Tanda tusini wa sobwamo ni maite naba gilibane mbali bayikirega igakurwa nyali bali masaba constituency manager timu ya Honorable Dr. Daniel Manduku iko around pamoja na sisi. Karibu sana tima aso ikanga nyali bali masaba constituency umumanager we constituency eyo oikirega iga agera sanga mona intwe ase sabato ya leo. Timaite kama mitambo imekuwa sawa, ningependa tu tusonge hivi vizuri. Tusonge hivi vizuri kwa sababu ya kamera yangu pale. Tusonge vizuri, tupeane space ya Samarieta. Aitwa Dennis Mageto. Dennis Mageto. Samarieta mpena hadi magoma. Eba kakwamba kanyandako. Meli kwamba kanyamungaya. Kare ni nyanjama. Margaret Mora. Jacqueline Kerubu. Florence Nyaboke Mage. Suspect Magere. Pascalia Mora. Kirinto ni Mogote. Nyambari Mochere. Tapita kiao. Dennis Nyakundi. Alfred Nyangago. Bako kwa mwanchimo otili Jordan Church kwaya ya Radio Vuna 2.0 FM. Tukeruka. Alice Mora. Yamo. Unaitwa? Meli. Karo ke Muntombuna. Uliongea. Asante. DJ ajilia kitu. Tukibarikiwa mwanchimo otili ya Radio Vuna 2.0 FM. Jordan Church kwaya. Watu barikiwa.
chikwayo mwanchi motinya na ukandagali asomo tandao YouTube na bako tunyona una radio una ikandagali YouTube Orige Vuna TV ni watu live katika ile kamera kwangu pale yenda YouTube na bako tuliyoro tunale muna Vuna TV asi YouTube channel subscribe like share event ni ngere live kwa sisi tesini kia radio Vuna 102.0 FM chika kitan turusisinwa Sante jongani chachukwaya Itokola mwanene gochitarire Ligo samba uno morero oriko Abakonya mabe bonsi n'abaenenu Basamwe babe uno wanyansi obomo Itokola mwanene gochitarire Ligo samba uno morero oriko Abakonya mabe bonsi n'abaenenu Basamwe babe uno wanyansi obomo Tema mono kumanya kurokoganya komonene Kononeta bagaina nomuranja butari kwekene Tola tensi umubaso teba yemono ebirwanero Kononene nyasae kumuranyo mobe direta Tema mono kumanya kurokoganya komonene Kononeta bagaina nomuranja butari kwekene Tola tensi umubaso teba yemono ebirwanero Kononene nyasae kumuranyo mobe direta Tema mono kumanya kurokoganya komonene Kononeta bagaina nomuranja butari kwekene Thank you bana kwaya wantete kumwarigania MC ane abana MC ane achegaiga agendera ko lemire makuru kunanere grafini timaiti ekwanye turangani konyana materaya ngaitoraya nyore timaiti hizi nyimbo tukitaka kuzipata ndara mwali ni grafini alafu hata mimi niende kutafuta maji ya kunywa 1 2 hiyo microphone tafadhali ile microphone okay 1 2 okay thank you okay thank you asante okay yes yes 1 2 twende teusini wasinjira bene kimatimati ama montara niko nyana matera yanga yako yanyora sisi titobwata koboko moralia YouTube ndorabe kororo sisi titobwata koboko sisi dimobwate koboko murublik mobwata sekwa yeno kone kino motegereri sikaria nkonyora ra matera ya na intona kutoka intena amatang amatera ya tonyabike YouTube nande arali nyasaye. Okay, thank you. Timati mulisia Gibson Ntita ngajale. Mulisia Gibson Ntita. Karibu sana Gibson. Ntaitoganeli babira happy Sabbath mtarairi kuchasikiri Griffin. Mulisia karibu sana. Yaona mutangasachi ombuna. Nanje naho kira asinga njorede funa ajire kanza ito amukobokobo. Nande aletiro rabu asekenyorugi ito na asekanisa. Na ekuganelia ekenyorugi speak ya mukobokobo. Sara weli group na gesa biramnia maya nande bali bategerete. Bacha radio funa noera asa asimen na baba ochiwe arwa maoni yae nanka makubiara baba igakameta anya kiogiro na tata biara ku mumanyi enoko na makubiara ku moke yowensia na bakwaniri na mama ku kuroisi chabete na mukwani akuru kuroisi bosiboli arwarete ngora mwana to lakini talenge biara role guika no mungina monene we kanisa nande nera amongite pioneers we kanisa ya sabagina bya mono simaiti omontarani gocha mukubukubunga yagweta chinga kinda ndenda kwenda kuchikulia macharia ngero moteru ready vune direction ekera gocha mukubukubunga yagweta akaro gocha mukubukubo anya gorekeroka iyo gocha kiamo kamai wa road bige wa cha sababu kwa tundubali esaini posinaro elikire mukubukubo Central City Church otirimbo ke gocha imechi chimita 50 kure tundubali goche kanisa anya gogoruma simba otimbo ya guruma simba oike tundubali ibacho asabako kama tobe ayo njoke gocha ime tundubali na muko kuwere gurukia mukama stine tundubali na ayo njoke gocha ime ejina chinjira chigocha ga isatomo tangasaji. Thank you so much mbia mano sana mwanchimo Radio Vuna 102.0 FM my fellow MC katika upande mwingine oyo kurukunganira Griffin karibu sana mwanchimo tili kwenda nande baadaye nazama kidogo endelea kutsira Radio Vuna. Happy Sabbath.
and a happy day. Happy Sabbath. Una umuralia asoke gasinini ntaitembaliga ni mwensi kanisa na wale motegerete mwensi tosoe congregation singing kidogo. It is time for worship. Number 271 Ekegusi. Welcome Ibacho family, friends, Ase Ogotera. Welcome so much. I'm seeing Madam Egra was my Kiswahili teacher. Madam, karibu sana. DJ. We are live on Vuna Radio Numeralia Ante Via. Omuro Nochoria na director Noralia director John. Karibu sana to Mokobokobo Central, and to all viewers, welcome and feel blessed from this end. Una wakuru igama gana gospel workers, please be behind them. Asikuguswa na mkono wa mwanadamu, bali kwa nguvu zake Mungu. Zilizokuwa imara zikaangushwa chini. Asikuguswa na mkono wa mwanadamu, bali kwa nguvu zake Mungu. Zilizokuwa imara zikaangushwa chini. Wale saba wakipuliza tarumbeta, hakika nguvu za mbingu zikaonekana zipitazo uwezo.
akashinda vita dhidi ya mwovu shetani. Walizunguka mara 7 wakipuliza tarumbeta, hakika nguvu za mbingu zikaonekana zipitazo uwezo wa wanadamu. Mikaeli akashinda vita dhidi ya mwovu shetani. Vita vingi maishani jamani, ni nani atatushindia? Je, tunalipiga dua kwa Mungu ama tutapotoka? Wengine waamini nguvu za giza, tuweke tumaini kwake Mungu, ndiye mwema atushindie. Tuna vita vingi maishani jamani, ni nani atatushindia? Je, tunalipiga dua kwa Mungu ama tutapotoka? Wengine waamini nguvu za giza, tuweke tumaini kwake Mungu, ndiye mwema atushindie. Walizunguka mara 7 wakipuliza tarumbeta, hakika nguvu za mbingu zikaonekana zipitazo uwezo wa wanadamu. Mikaeli akashinda vita dhidi ya mwovu shetani. Walizunguka mara 7 wakipuliza tarumbeta, hakika nguvu za mbingu zikaonekana zipitazo uwezo wa wanadamu. Mikaeli akashinda vita dhidi ya mwovu shetani. Walizunguka mara 7 wakipuliza tarumbeta, hakika nguvu za mbingu zikaonekana zipitazo uwezo wa wanadamu. Mikaeli akashinda vita dhidi ya mwovu shetani. Walizunguka mara 7 wakipuliza tarumbeta, hakika nguvu za mbingu zikaonekana zipitazo uwezo wa wanadamu. Mikaeli akashinda vita dhidi ya mwovu shetani. Walizunguka mara 7 wakipuliza tarumbeta, hakika nguvu za mbingu zikaonekana zipitazo uwezo wa wanadamu. Mikaeli akashinda vita dhidi ya mwovu shetani. Walizunguka mara 7 wakipuliza tarumbeta, hakika nguvu za mbingu zikaonekana zipitazo uwezo wa wanadamu. Mikaeli akashinda vita dhidi ya mwovu shetani. Akimoko batebia amina bo are kerio ngikenga ndobe doteroko ekero tunya wateroko. I want to call constituency manager nekero mangana bana ku yarigane. Please, he has one word for us as we listen what magene bwate tumawati kwa na matangazo biamono na inje tigangireri bageri gangwa ni aba makobo ngambia yamole Mheshimiwa Manduko bakwani rimbu yamole biamono narorere abalisia radio ufuna amo nechikoya chinyinge moikire gaiga na atenanire kwani apa yo Mheshimiwa Manduko igante bingike mokobokobo nde yabantu bamokobokobo ngambia mono biamono litangani sauri yoko mochora biamono sauri yoko musabera asekina abwate nyasaga njage kaera no nyabalimba isa negeti na ende batete na piri bagucha na ende genta buri ngeringa mogendere kumusabera namanyetenga ekwaya nebwate ronji gaiga so baganeria maya ekwaya mokobokobo ne kwaye ngoro manyete kurwenga kimwaka bugirie bita ngamoko na gusuka
so mheshimiwa nabaganiria maya nanga isiringi chiri busano mbaye na inje ngo batigarande siringeri weyemo igorende tenya sabasen na ene sauri abakorera toko mnyoka asande na kitwabera bwango iganinga inga kitoro umerane amangana ande yamagendero ntukwana ande karisa tore tenya sabasen mwezi na mosise niwe na mwenyoro mheshimiwa sama sabo mbia mono Sikilizeni habari, Bethlehemu kazaliwa mtoto, mwana wa ahadi, katika hori la ng'ombe mfalme, kwa utukufu Kristo tumepewa mtoto, mwanamume, mshauri ajabu, ni Mungu pamoja nasi, enzi yake itakuwa enzi ya amani tele, enzi ya milele. Sikilizeni habari, Bethlehemu kazaliwa mtoto, mwana wa ahadi, katika hori la ng'ombe mfalme, kwa utukufu Kristo tumepewa mtoto, mwanamume, mshauri ajabu, ni Mungu pamoja nasi, enzi yake itakuwa enzi ya amani tele, enzi ya milele. Mungu amefanyika mwana, akazaliwa na mwanamke, utukufu una Mungu juu, na amani kwetu duniani, uwezo wa kifalme begani. Bethlehemu amezaliwa, shangwe Yerusalemu, mwana kondo achukue dhambi za ulimwengu, walioishi gizani nuru imewamulikia, mtoto mwanamume ni Yesu mkombozi, mtoto mwanamume ni Yesu mkombozi. Mungu amefanyika mwana, akazaliwa na mwanamke, utukufu una Mungu juu, na amani kwetu duniani, uwezo wa kifalme begani. Bethlehemu amezaliwa, shangwe Yerusalemu, mwana kondo achukue dhambi za ulimwengu, walioishi gizani nuru imewamulikia, mtoto mwanamume ni Yesu mkombozi, mtoto mwanamume ni Yesu mkombozi. Yeye shinda la Yese ni yule aliyekuwa na baba tangu zamani. Baba Mungu aliweka kwake mzigo wa dhambi zetu, na kwa kupigwa kwake wa dhambi tumepona. Vipofu wanaona na wafu wafufuliwa, mateka wa dhambi amewaweka huru kwa bei ya mauti yake. Yeye shinda la Yese ni yule aliyekuwa na baba tangu zamani. Baba Mungu aliweka kwake mzigo wa dhambi zetu, na kwa kupigwa kwake wa dhambi tumepona. Vipofu
wakifanya begani Bethlehemu, amezaliwa shangwe Yerusalemu. Mwana kondoo achukue dhambi za ulimwengu, walioishi gizani nuru imewamulikia. Mtoto mwanaume ni Yesu mkombozi, mtoto mwanaume ni Yesu mkombozi. Mungu amefanyika mwana, akazaliwa na mwanamke. Utukufu una Mungu juu na amani kwetu duniani. Uwezo wa kifalme begani Bethlehemu, amezaliwa shangwe Yerusalemu. Mwana kondoo achukue dhambi za ulimwengu, walioishi gizani nuru imewamulikia. Mtoto mwanaume ni Yesu mkombozi, mtoto mwanaume ni Yesu mkombozi. Mungu amefanyika mwana, akazaliwa na mwanamke. Utukufu una Mungu juu na amani kwetu duniani. Uwezo wa kifalme begani Bethlehemu, amezaliwa shangwe Yerusalemu. Mwana kondoo achukue dhambi za ulimwengu, walioishi gizani nuru imewamulikia. Mtoto mwanaume ni Yesu mkombozi, mtoto mwanaume ni Yesu mkombozi. Na kitoko batebia mbia mono ekero bakonya kwebanga namba 234 ekigusi Mugambi pianist. Mugambi ngochare pongo lyokwere talanya nache koya batenu aba ile goro ngochare ogochakwa yengange kore Sikieni habari na matendo ya Bwana Yesu, kando ya bahari na njia kuu ya Yeriko. Tazameni jinsi umati mkubwa unavyosongea, wamesikia habari zake Mwana wa Mungu. Ni nani awezaye kufanya mambo makuu? Ni nani awezaye kuokoa? Mwana seremala, Mungu wa Israeli, ameponya vipofu, viwete wanatembea, mapepo yanatoroka
linalomshinda? Ni nani awezaye kufanya mambo makuu? Ni nani awezaye kuokoa? Mwana seremala, Mungu wa Israeli, ameponya vipofu, viwete wanatembea, mapepo yanatoroka, viziwi leo wasikia. Mume wa wajane leo yumo hekaluni, yeye ni mkuu, Mungu astahili heshima. Simba wa Yuda, hakuna linalomshinda. Angalieni jinsi matendo yake yalivyo, amefufua Lazaro, neno lake laponya. Hata baharini kote pepo zinatulia, amewalisha wenye njaa ya mwili hata neno. Ni nani awezaye kufanya mambo makuu? Ni nani awezaye kuokoa? Mwana seremala, Mungu wa Israeli, ameponya vipofu, viwete wanatembea, mapepo yanatoroka, viziwi leo wasikia. Mume wa wajane leo yumo hekaluni, yeye ni mkuu, Mungu astahili heshima. Simba wa Yuda, hakuna linalomshinda. Ni nani awezaye kufanya mambo makuu? Ni nani awezaye kuokoa? Mwana seremala, Mungu wa Israeli, ameponya vipofu, viwete wanatembea, mapepo yanatoroka, viziwi leo wasikia. Mume wa wajane leo yumo hekaluni, yeye ni mkuu, Mungu astahili heshima. Simba wa Yuda, hakuna linalomshinda. Wastaajabu jinsi mambo yake yalivyo, ameshinda kifo, yeye mwana wa Mungu, na sasa ni kuhani mkuu, amefanyika bora kuliko malaika nao wanadamu. Ni nani awezaye kufanya mambo makuu? Ni nani awezaye kuokoa? Mwana seremala, Mungu wa Israeli,
linalomshinda? Ni nani awezaye kufanya mambo makuu? Ni nani awezaye kuokoa? Mwana seremala, Mungu wa Waisraeli, ameponya vipofu, viwete wanatembea, mapepo yanatoroka, viziwi leo wasikia. Mume wa wajane leo yumo hekaluni, yeye ni mkuu, Mungu astahili heshima. Simba wa Yuda, hakuna linalomshinda. Ni nani awezaye kufanya mambo makuu? Ni nani awezaye kuokoa? Mwana seremala, Mungu wa Waisraeli, ameponya vipofu, viwete wanatembea, mapepo yanatoroka, viziwi leo wasikia. Mume wa wajane leo yumo hekaluni, yeye ni mkuu, Mungu astahili heshima. Simba wa Yuda, hakuna linalomshinda. Makimoko batebia. Hallelujah. Happy Sabbath. Happy day. Notole live on Vuna Radio. Tukura kungelia matera wasinini. Tunyarali tangazo tumaoswa egepindi yokorande. Elda, karibu. Asante kwa nafasi. Ningependa kuchukua nafasi hii kwa kuwakaribisha ninyi nyote sehemu hii ya Mukobokobo Central. Najua tuko na wageni wengi na kiongozi wa kwaya atawatambulisha, lakini kwa ajili ya mpangilio wetu wa Kiadventista, hebu nileta matangazo. Tunaomba. Baba wetu aisee mahali pa juu, asante kwa nafasi ambayo umetupatia siku ya leo tuje mbeleni mwako kwa ajili ya kukuabudu. Imefika wakati ambapo dira ya kanisa wiki mzima inataka kujulikana katikati mwetu. Hebu uweze kuwa kiongozi katika maono haya ya matangazo. Hilo ndilo ombi letu katika Kristo ambaye ni mkombozi wetu. Amen. Tangazo la kwanza. Akina mama na wasichana, kesho tarehe 26 mnataikana pale Nyamiobo saa 3. Akina mama wote wa Githawakwa Station, tafadhali tangazo lenu kesho tarehe 26 muwe pale Nyamiobo kwa mafundisho ya kipekee. Tangazo la pili. Githawakwa Station Development Committee, kesho wale ambao mnahusika mtakutana pale Nyamiobo. Kuna jambo kubwa ambao mtakuwa mkilipata na kuliongea juu yake. Kesho tarehe 26 tena viongozi wale ambao mnajulikana juu ya ripoti za makanisa yetu, ile ripoti mtaichukua pale district center kuanzia saa 2 asubuhi. Ripoti zote sifike pale. Kingine ambacho deacon na deaconess wa kanisa mtakacho nacho chukua pale ni ile chakula ya relief food. Kesho nayo iweze kuwa submitted pale kwa district center masaa ya asubuhi
kuanzia saa 3. Tukimaliza kutoka hapa jioni, Camp Center Committee ile executive tutakutana kwa ajili ya kupanga mipangilio ya Camp Center. Camp Center la Bedside. Camp Center Committee nayo itakutana tarehe 5 mwezi wa 3. Camp Center Committee itakutana tarehe 5 mwezi wa 3. Lakini leo jioni ni ile executive tutakutana baada ya kumaliza hapa wageni watakapoanza kuondoka. Tarehe 4 ambayo itakuwa Sabato ijayo, itakuwa Sabato ya kina mama, na wote kanisa letu mnaulizwa kwa unyenyekevu, maana Sabato hiyo itakuwa ya women ministry. Tutaisaidia na vichache ambao utakuwa nayo. Kila mmoja ameulizwa ache na shilingi 100 kwa ajili ya ikiganja kirikia bang'ina koranje tocha bosa. Tarehe 1 mwezi wa 4 tangazo hili la makanisa yetu mawili, Mukobokobo Central, Jordan. Tarehe 1 mwezi wa 4 sote tutakutana pale district center, na kila ambacho tutakapoenda kufanya pale ni kutoa ile minute ambayo kila kanisa linahitajika liwe na viti 10 ya districts. Kwa hivyo kila kanisa letu la Ivacha district mzima tutakutana pale district center, na kila ambacho tutakaenda kufanya pale ni kutoa viti 10 kutoka kwa kila kanisa ambavyo ni vya district. Sabato ichayo kanisa la Mukobokobo Central mtakuwa na mgeni mkubwa ambaye alipatikana hapa duniani juzi, na huyu mgeni anaitwa Olsen Kemunto Mageto. Kwa hivyo mtoto ataletwa anaitwa Olsen Kemunto Mageto. Jina la papa yake ni Amos Mageto Masese, na jina la mama ni Fen Kerubo Mageto. Huyu mgeni anatoka division ya Market 2. Mkaribiseni Sabato ijayo. Kanisa la Jordan, na nyinyi mtakuwa na wageni ambao watakuwa waheshimiwa sana Sabato ya tarehe 11 mwezi wa 3. Wageni watakuwa wawili, Lewis Kipchumba Cheriot, Joy Chepkoech. Hao na watoto wawili, na papa la hao watoto ni Ares Kipkorir Cheriot, na mama ni Halima Chepto. Karibisha wageni hawa Sabato ya tarehe 11 mwezi wa 3. Ninaamini ya kwamba matangazo mengine elder mwenzangu ataweza kuyaleta. Ambaye ameleta matangazo haya ni Elder Johnson Nyakundi. Hebu tuombe. Mwanane na ndembi ya mwana sengo watakonyera sense meyeiga. Tuwakorege pindi kya matangazo ande kira turagende kende ne binde. Ogendera kawa mona intwe. Na intwe tokorwa maragoba. Tote abo maana twanyora ndamana tatu ito. Kuna kuwo saba waito. Meya Yesu yora mabori ito. Amen. Thank you. Kwa sababu ya muda, wote tusimame kwa minajili ya wimbo mfupi. Sifu Mungu.
Sifu Mungu wa neema, enyi viumbe popote, wa juu pia sifuni. Baba, Mwana naye Roho. Amen. Kind and loving Father above in heaven, a time has come that you want to speak unto us. Your will be done, for we pray in Jesus' name. Praise God. Amen. Praise God. Read your Bible. Pray every day. Pray every day. Read your Bible. And you grow. Ni wakati wa memory verse. Na siku ya leo tutapata, and the angel of the Lord appeared unto him in a flame of fire out of the midst of a bush, and he looked, and behold, wo monene akamorokera ase omowekano weli sase gyomorero yare woka korwase elyo tutugati. Rafiki kama Yesu hakuna, tabibu mwingine wa rohoni, hakuna. Yesu ajua shida zetu, daima ataongoza. Hakuna rafiki kama Yesu, hakuna. Wakati ambapo hapo yeye, hapana, wala giza kututenga naye, hapana. Yesu ajua shida zetu, daima ataongoza. Hakuna rafiki kama Yesu, hakuna. Aliyesahauliwa naye, hakuna. Mkosaji asiyempenda, hakuna. Yesu ajua shida zetu, daima ataongoza. Hakuna rafiki kama Yesu, hakuna. Kipawa kama Mwokozi wetu, hakuna. Ambaye atanyimwa wokovu, hakuna. Yesu ajua shida zetu, daima
Mtakatifu, ukweli hakuna rafiki kama wewe. Leo tumekuja hapa kwa nia moja ya kukuabudu. Mtakatifu uliye juu mbinguni, mnenaji atakaposimama asinene yeye, bali wewe unene kutoka mbinguni. Asante kwa makwaya zote ambazo zimefika hapa. Asante kwa yule mama, yule baba amefika hapa, yule mtoto amefika hapa. Wabarikie wote. Ijapo kuna mgonjwa hapa, Papa apone katika jina la Yesu. Ijapo kuna mmoja ambaye alifiwa na mwenzake, mfariji kwa njia ya kipekee. Takatifu, kwaya hii ya Mokobokobo iko na jambo leo. Inataka kuzindua pataninga kwa ajili ya kuhubiri neno lako. Papa, kuwa nao. Na zaidi ya hayo, Baba, kaa nasi hii siku takatifu ya Sabato. Na tutakapomaliza kutoka hapa, hakika tuseme tumebarikiwa. Radio Vuna yote na walete mkononi mwako. Asante pia kwa mtazamaji yule anayetuangalia kwa siku hii duniani kote. Mtakatifu, mbariki kwa njia ya pekee. Najua bayana kwamba kuna wengine hawajafika hapa. Baba, uweze kuongoza ili tuweze kushiriki pamoja na tuseme hakika tumebarikiwa kwa ajili ya neno lako. Kuwa nasi sasa na hadi kuendelea, ni katika jina la Yesu tumeomba yote na kuamini. Ni wakati wa kutoa sadaka na saka, na hivyo naalika washemasi wasimame ili waweze kutusaidia tuweze kutoa saka na sadaka. Washemasi, karibu. Ekero toende tukusangirire igo tuli number 276 ekegusi naranganya biosi kwa ya chire tiga tubarigania ekero tugunya gusangirire iga na biosi kwa ya nchuocha 273 ekegusi. Ngorengere liande 273 ekegusi. Atoko imoka hocha tuabeka asage box echi chabera display digaiga no to drop our offering. Karibu number 273 ekegusi. Ngorengere liande twende. Ngorengere liande enseria ingia ndaiki keriobariko asobu ya wa Yesu tenene aria ninyore ngena ngeni gose ninyore ngena ngeni asegutwa mahoro tu asechinguru cha Yesu ni ndani ni dende mobisa elio chinge nange na chime chane okoba kwa ye koiweke
wakimoko batebia bono togorokena watere kwa sadaka mali yako sasa. Mali yako sasa Bwana tumetoa yaliyo yetu yote ni vipaji. Tuombe. Baba na Mungu wetu, tunakushukuru masaa haya sababu umekuwa mwema kwetu. Asante kwa saka na sadaka ambayo imeletwa mbele zako. Mungu wetu, twaliita jina lako ili iweze kueneza injili. Wote ambao wametoa na wale ambao hawakutoa, tubariki sote, na Mungu wetu utusaidie ili tuweze kufanya kazi yako tukiwa hai. Tunaomba ukae nasi hadi tamati. Tumeomba katika jina la Yesu aliye mkombozi wetu. Amen. Happy Sabbath. Happy day. Ni furaha isiyo na kifani kwa siku ya leo ambao tumeingojea kwa muda ambao sio mchache. Wote tuliochaliwa kuona siku ya leo kimaisha mmekaribishwa kuabudu pamoja nasi siku ya leo. Kwa hivyo nawakaribisha mara ya kwanza, kila mmoja ajisikie ako nyumbani mwa Bwana kwa ajili ya kutoa heshima kwa Mungu ili kumuabudu kwa ukweli. Tuna wageni ambao sio wachache na wote nawakaribisha kama Mkobokobo Central Elder na kiongozi wa kwaya. Kuna wageni wengi na wengi wote nawakaribisha, na hawa nitakaoleta wachache ndio nataka watusalimie kwa niaba ya wengine, ndio tuone ni yapi atakaofuata. Mara ya kwanza naanzia family ministers, family friend ministers. Wako wapi? Family friends ministers. Tusimame tu wote juu. Kama hiyo ni kwaya. Basi tubungie mkono, kiongozi atusalimie. Kiongozi atusalimie wa kwaya. Biamono. Samuel Mose. Nataka nimlete Samuel Mose na timu yake. Najua ya kwamba anataka kuleta Radio Funa wote wakiongozwa na kiongozi wao. Mbona kwa umbali pale, lakini wale ambao wako karibu msimame. Radio Funa, wenda ikawa mnawasikia sauti mbuna naka mwana gasinini iga nchuko cha kusia iga tena kucha kusia iga. Radio Funa ni radio yetu ya Kikisii ekolete Meroweli yonsi, sababu viongozi wetu wako hapa. Ningeanzia Samuel wasalimie ande watange pini kiokoleta. God is good. Yes, God is good. Turakuana nigase mbeo mbiyamore na warale mbiyamona sana. Mukobokobo Central Choir mbiyamore ino abanyene emoye gali tukolia la mugogete boli mugogete nande ngaitwara neterio mwali bano ali menya talibo menya bona ande twaletiro boiri ga talibo umorokia biyole na mbiyamona sana so gwancho boiri boito
nafuna bono we are a family gochaga jinse mijiga chia Mukobokobo Central pia bono sana una twatorocha nande squad nere yonsi pi nande na mente yende bono we are all 15 people twacha so pia bono sana so gutwariga nigase kanise ya Central una radio Vuna yoretore department ya marketing mwato tore mono nchengoro kwa Samuel Mose se tombo ngontaro ura iga bantu babo ngontana obarando che ndugu yane jare noare ndugu yane jare nenoara doche nero kora badini era mono sana bia mono sana na banda abange sana be kwa ya friends kwa ya dochenga na abange sana tora na sama tuka mange so ganya di bali masaba bia mono sana asogo twariga ne so njitiri ko twara mange geko gareke romo yego ikira igo bona ro sirio bosani ene rera ya ne ko tara kere kona na kumanya abange nayo ko bwato mo yego tete kabire ore tu kabire tobare na inzo na mogoto kwanera na ne tobatare asimo gotoka so ntaite ase gurubu ya ne iga bakaba ko baita no bara ndete bara chagira kuru side yeye alafu tomayo korre na banene bara nga kito kora ge ko ranje no mwenye tuon. Yes, abakristo ba Mukobokobo na bakwani nga bwanyarira kwa bo kwirabiye njiri sasta yakicari weyirire njasa maleta nkuru kwa Joseph Nyagaka Radio Vuna 102.0 FM nkere alibo baracho bakatikati babo baracho na Nyangure na Kiogoro alinoka igonko Radio Vuna 102.0 FM ngole atumurubiri bwo kumureketo cia sebinyoro inde nabasaki bana abange bakonga mangana nabo igonde reporter samangana mayia inde mu engineer se mitambo yo bisekere korete sioro litwa yosugurikira muno mu engineer no monene twanyara ko babintu byanyara ko biko babuye gusebona ake mwaga chibekara twachai onye nabo ate chinsangana bakuniria sinini lakini jinsa chiachire okay sawa asoborobere we to chimbo ata basaki bane njengo bachakiri bakuri kuchimuye aligo ngo bachakiri ngakim omwanchi omwatikirali nakora nira somorori bwo kumoreketo chia semyoro nchengoro kwa Joseph Nyagaka na gusabira to so endege merito tareme ya gusine chingongo chietane elite manyarali atekire ndege ya ita ya ukirasi na samangana mayia nabona rero gasine kwa yali gochangirugai okay aba Kristo bekwaya aba Kristo bekanisa ya Mukobokobo ane nake moni kwa yesemeyo nigo banyara ko bakabono mogoko maega yabanta bango nyara ko bagweso kuchya sekanisa ibane nekirenge gyo kubasirelie kwa nyara ko bakegokina eliko nyara ko bakegweso kina gusugume nchiri asoro ngoro agusibwe kakobwate nsengima gwikomono no nyara ko bagakwira ni buruti bwae abanta bange nigo banyara ko bagwikira na sekwa yeyo asekanisa nyara ko bakego ichora aseno enda banyara ko bagote banganya sanyara ko bagako bakonya na inde banyara ko bakwira na inde nche banyara ko bago elibanyale ko bako basuguma eligo sokya matera na gosokya matera eligo ikera onde bwensi alisikum yinko report ya Radio Vuna getaseni ya chirengo masobutukina ko yabeke mesa kuraiga sesa burukeseni yeiga hinchen Joseph Nyagaka amen abatoko kora gore bindo igo chinga kichenya kwera ayo on the next mbia more mwenzi happy sabbath jengoro kwa shiri nyango tomoranga jetini ko nyara ko na mna wa na iga mono gasi ya nini ya IT emitambo iga songoro from the IT department imbati mwange twara lit ko ligio ya mono Bwana asifiwe. Okay. Ero Morandia Brigan Mose Eleson ema ngia ainchina bakwaniria serere ya Kristo ngambuye mole towaliga ni asemambie soto aserese ni amambia ekero turegera se wikeye ne turegera se wike na yakobwati amalitane Pastor Benamenya maritane Benadamenya nchega se itondogora ali agesicho ndoyo saburo ni change mulisio nyanza na matega ndo mochokoro bwara sabu weli igoti ndio baba anti anane kana stari bakwani okay mbia mon okay na bakwani rimbia mara yetale anengoro kwa Joseph Obuge moraria ko Radio Vuna 102.0 FM. Thank you. Mugusi alego teba nga baulimbange mwewete teba nga baulimbange
mba ulete tarali mukungu miaka gatia gachana busataba na Kiambolia komba chikumanyanga mukungu obande nyabaratiere gwiri torusi mugoroto agagenso nikitamere magachiba gakabinyusa bire miyoro nari batakite goteyia abana baba basainga nyansaruro kuma bunyandonga inkurusi nyakioro na mutimi gitinde gusubu ikubwere gochanga ngareta bantu mbachikura musacho ndi mukungu waye kineke gusi chengo jana bagiri gusiga radio vuna 102.0 FM mugaka nkiriki kwa bwata na turi bwate tikende yakire ngo bwate 65 aye tata ngulio masikongikira ngulio masikongikira ai miaka ya garati nguma ontita nguma siya kongikira tita emenga kiuno ntebi ngoma bayeno yomo moyeno eda tingi okay omugusia oteba iga orangi yaka ngumbungu chingu batinya kuma isangaro ronenga mache tochie tebu atiyo ona kita ona ngayaba gakabachi abangina abangina okay nyansa ro kuma bunyandonga ingurusi nyakioro na mutimi gitinge gusubu ikubware gochange obe akina kingo kwara kegusikia kwete na koli ai abasai nyansa ro kuma bunyandonga ingurusi nyakioro na mut orori nyara oyo santi mukungu bande nyabaratiri buri torusi mukoroto agenso nikite marima gachibaga kabinyosa biri miyo kwana bono yo toita monto itambori tonyumosoli tonyumosoli tonyubosonso to tonyochuri yes, thank you so much nchingoro kutoma sombuna ngole to mururi mambye ngia esabato every Saturday morning gochakira chinse kumenere chiri mambe wika chinsonye boyo gonkora ndu mururi wendruche ile ya promote the upcoming gospel artist asoro gongoro iturwa gusi nikotegera radio vuna 2.0 FM tosemanie tomanyanie tokinanie hera tonyorubuti bwakare na karobotegeri ubuyo monguru yo seseniwa thank you. Katika jina la Yesu, wana na binti za mfalme na wasalimu hamjambo. Aliye na mkono na unyanyue hamjambo. Hamjambo pande hii. Nashukuru Mungu kwa sababu ya nafasi ya kipekee ametupa ili tuweze kuhudumu na kushiriki pamoja. Mimi mtaniruhusu nitumie lugha ya Kiswahili. Hiyo nyingine wameimaliza. Mbona akizungumza anaenda nayo, mimi nasalia na Kiswahili changu. Si mgeni kwa wote ila kwa wachache, na si mgeni kwa wachache ila kwa wote. Baadhi ya ninao watazama ni marafiki, achana na Griffin kwanza, huyu ni mjomba. Ezra na kikundi. Hiki kikundi nilikifahamu ilikuwa 2016 ama 2017. Tukifanya sifa maeneo ya Nairobi kule, alafu mzee hapa Magina pia na yeye tulifanya pale Lavington, nilifanyia sifa. Nimekuwa pale HCK kwa muda, hivyo wengine wananihusisha na pale. Kisha wakati mwingine nikatembea chuo cha Chuka, nikamfahamu dada anaitwa Mora na nimemuona hapa. Yuko wapi? Asante, namuona. Kwa hivyo mimi si mgeni sana. Kisha baadaye nina babu yangu hapa anajulikana kama Babu Ontita. Hello. Hivyo nipo nyumbani, asante. Nina mjomba anaitwa Griffin mjomba. Asante. Hivyo basi nashukuru. Kitu cha kwanza ni kwamba sisi tupo katika kituo cha Radio Vuna. Huenda wale mnatoka mjini Kisii msikifahamu. Wengine tumebanana katika mikoa na vijia vya mji wa Kisii. Ninashiriki katika kanisa la New Life. Naona washiriki wenzangu hamjambo. Hivyo Elda akiwaona mseme nilisalimiana kama mshiriki wa kanisa. Kanisa lile napenda kukaa nyuma, manake huko ninahudumiwa na hapa ninahudumu. Hiyo ndio utamu wa kufanya kazi ya Bwana. Hivyo tupo katika Radio Vuna, tunafanya vipindi vya Injili tangia asubuhi hadi asubuhi. Alafu pia vile vile tunaitwa kwenda nje kuhudumu. Tunashirikiana na kituo cha Hope Channel Kenya wakati inahusika, kama vile wakati president alitembea kutoka GC tuliweza kuhusika, lakini kwa chini tu. Sisi tunatumikia Mungu, wengine wanapokea sifa. Si ni kweli? Kama unamtaka kumtumikia Mungu usikae juu. Kaa wapi? Najua wengine wameshangaa kuniona hapa, ila Ezra ndiye ametembea ofisini, ndiye anajua mahali ofisi ipo. Na wakaribisha. Nina kipindi kinaitwa Tubarikiwe Sabato. Nyimbo ninazozicheza kwa sana ni za kwaya.
nyimbo za Kiswahili za kwaya na pia za Kikisii. Ninataka kuleta ule ujumbe tulikuwa nao kule juu, tunauleta hapa chini, kisha tunapeleka wa chini, tunapeleka wapi? Kwa hivyo mna nyimbo za kwaya, mnatafuta mwende kucheza wapi, tupe. Tuna kompyuta pale, tutaweka nyimbo zenu pale, tutaenda kuzicheza. Hatuuzi nyimbo, tuko na rights. So ukitupa nyimbo, hakikisha kwamba umetupa zile ambazo zimenakiliwa vizuri. Unajua sasa tuna ile mambo mengi ya data na kadhalika. Tunataka kuhusika pale kwa sana kuweza kusukuma vikundi vya uimbaji mbele. Pili, tunafanya matangazo ya mauzo kwenye redio. Ukiwa na tangazo la mauzo la kama kwa mfano Citizen College wamekuja, tutakusaidia kusukuma mbele. Tuna wahisani na washikadau wengi katika kituo kile. Hivyo tunawakaribisha nyote. La mwisho ni kwamba tumekuwa pale kwa miaka 3 sasa, huu mwaka wa 4. Tunajihusisha na kazi inaitwa community development. Tunajengea watu, tukipata nafasi, tunaenda tunakula na wasiojiweza. Na hiyo ndio kazi tunafanya. Iwapo basi unapata kusema hujui Radio Vuna, hujaingia mashinani. Radio Vuna ipo mashinani, haiko mjini. Tumtukuze Mungu kwa ajili ya kazi hii. Naitwa John Ogoi. John Ogoi ni manager msimamizi, the managing director Vuna Media Limited. Lakini hapa inaitwa Radio Vuna. Asante, Mungu awabariki. Biamono na ushukuru wesetu wa Radio Vuna. Hao ni wageni wetu wakuu siku ya leo kwa ajili ya kuleta mambo ambayo itakuwa mazuri kwetu. Na kwa hao wote mwakaribishwa. Nataka niwalete wageni wengine wa Magena Gospel Workers Ministers. Wasimame na mmoja tusalimie. Wapungie mkono. Shukrani, mmoja tusalimie. Amen. Ninasema ya kwamba tumeshukuru hata ingawa tumechelewa. Nimefurahi kuona marafiki vile John amesema. Nimeona mzee mwenzangu pale. I'm happy. Ni kwamba wanakwaya wenzetu, ni kwamba tuangalie mbele. Ni kwamba wamesema ya kwamba mwaka huu ni kusema mission impact, ni kwamba kila mmoja afanye nini? Auzike ili alete mmoja. Tunapofanya kazi ya uimbaji, kila mmoja ahusike kumleta mmoja katika zizi la Bwana. Mungu awabariki sana. Karibu. Na mmekaribishwa siku ya leo, nyinyi ni wageni wetu na wa maana sana. Christ Adolescent Ministers kutoka Kisii. Wakati wenu na nyinyi msimame, mmoja wenu asalimie kanisa. Hebu tu bungia kanisa mkono. Kiongozi atusalimie. Amjambo kanisa. Nashukuru kwa kufika maeneo haya. Pia tulichelewa kidogo, wengine walikuwa wanatoka sehemu zingine za nchi, ikabidi tungojane. Lakini tunashukuru kwa sababu tumefika na tunashukuru Mungu kwa sababu ya ibada ya leo. Hebu tuombe tuweze kushirikiana katika ibada sisi sote. Amina. Nakimoko Matevi. Karibu na wote wanakaribisha Elder Samuel Nyakibuoge. Nikuwa simame na tusalimie. Nimesema ni Elder Kefa Nyakibuoga, nilikosalimu. Mungu awabariki. Walikosea majina, unajua majina nayo yanaleta shida kidogo. Kefa Mr. and Miss Elder Nyachae. Not Nyachae, Mr. and Miss Nyachae Okirigiti. Salamu siku huko mmesalimia wote. Mjamano. Kennedy Mose Nyagwaya. Mahali huko tusalimia. Maiga alikorogoro mjamano. Jared Ondima, huyu ni wa Zion Media Studios. Mjamano.
Andrew Nyamwaya Nyagundi. Andrew Nyamwaya Nyagundi, hao ni nafikiri walienda wametumwa na Honorable Manduku, nafikiri wametoka na wameenda. Mr. Abel Moffat, yama wakati utafika na mtusalimia. Kuna makwaya cha tambulisha, kwanza nataka nilete Elder Keva Nyakibuoga. Ndio huyo? Nimeandika mara mingi sana. Sawa. Asante, huyu ni kiongozi na jina lako ikicha mara mingi, hiyo ni baraka. Nyaviosia sidia kwaya. Mahali mko? Simameni muonekana ndio mtusalimie. Nimeshukuru. Salamu ndisalimie kiongozi atusalimie. Diamote and SDA Church. Mmoja atusalimie. Kiongozi atusalimie. Happy day. Happy Sabbath. Jordan Sabbath School Choir. Mmoja atusalimie kama kiongozi. Sijui kama kuna kwaya yote nimesahau, kwa maana kuna kwaya nyingi sikuwepo, lakini hizo ndizo nimeona. Family friends ndio nilianza na wao. Kuna wengine watakuja baadaye, nafikiri kiongozi atawaleta. Mimi naona mtoto wangu Achimba amekuja, lakini kuna wakati utakuja ambao utatupatia salamu. Sasa wacha nikuje hapa mbele. Na kuna wengine ambao sikuwaona, mwakaribishwa kwa ajili ya kuabudu siku ya leo. Nataka nikuje hapa mbele. Kutoka mkono wangu wa kulia Concepta Bwali ambaye ni kiongozi msaidizi wa kwaya, hebu na tusalimie. Hamjambo. Hamjambo. Hatujambo. Yaani watu kama wako na furaha. Hebu kila mtu afurahi. Very good. Griffin ananitazama pale anasema ni aje. Araya Griffin. Hello. Nimeshukuru. Kuna kiongozi ambaye anaitwa Lincoln Mose. Bwana asifiwe. Amen. Alitusalimia lakini salamu zake sasa ndizo zimefika. Kuna mwingine Samuel Nyangwara. Huyo ndio mhubiri wa siku ya leo na Pen Amenya.